say ye ko fiada no o say ye bossa ye kwa wo de ye beba ampase danka ni din wasan e de ye wura adwoda mu ene kita nsabo so mene ne de to so aduonu wotwe wa fempemienu ene aduonu no mu ene ye adwoda sawhwe wo bre no a donkwa ba pa ho sema no eye dunson na mema wakwaba na mema Facebook arefo nso nyina akwaba ye dem live on Facebook pacho eye 104.5 sanso na YouTube ye Nhyira TV pamacho class captain chaplain SP compound prefect obi anye na adwuma mema mu nyina akwaba sonko kwan so pa megidi se ye ho ye die na mo nso mo ho eye and as some kakra bi na me de ma wo na odi abo kotokuo mu fi se dwoada de ye de ahode foforo kura na hye dwoada no ase fi se enne ye da edi kan e wo na watwe ni mu na de me de ma wo ni o say you may have to fight a battle more than once to win it. Akonu bi wo a enya ba ko pe nyese wo ye ya wo ko ho ba ko na afa edwa bi wo ho no ma nyese wo ko ho ba ko na afa o me bo mi chimpo se beton tade beton sumade e bi wo be try ba ko enye yie jese wo sa ko ho kokunkun na wo ho no empre no enu nti se wo faili ba ko a ya men relax ye ma wa ba mu because there's more room for improvement den ya e be fa me din at Ohemaa Benewaa feedback kakra ya ewo ho ya yede ma wo ene se yenua be ma bia wo fi eye abrafo kokobin senso kokobin abrafo e ba ya wo betu reggae wa ha na o hye up and down na sem nyina ne se pan wura bi aba so ne betwempena na mpena twe ni mu no chese ni sika bia wo no ankasa ko be busa ne ba no ba ne sa fa kire be fa enim se wo kai sa asem no na Nyankopon kra de na no fiada ebo anwumre no nso mpa mu ne da so wo kokobin abrafo kro ni mu ya ye hwehwe pan wura no ye chiri kro ni mu a kire yanso obi kire se pan wura no ne pan no esi station wonti monko ho ye kodu ho pan wura ini ho ne ba ne wo ho ne ebisa ne ba ne se wo ma me wei wo so okwa aye wo mai ye twen no bia ne ye de nkraja enu nti oye se oba wo be ba nti enche afanu no mienu nyina ba be pie mu ha sei na fe ya hwesa ampa se Ironman oba no fa ne sika na ana se wan fa ne sika enu nti feedback akra ewo ho ya ye de ma wo eno no na ene ampa ya ebedwa ene nkomo ya ye de bre wo no nkomo ni mu odin Jedi kan kwamponsa watena se yedama na kwaba nanso o kai be ma bia na friend no Mr. Robert Okran woni na yiri fin kan baye na ne baba ma baye okuro se media me fare munyi manim be ma oba ne se media mun kata manim ya ye DNA no DNA no alande ampaya ebedwa enu titena se frɛ obi no obi mfrɛ obi na ye nyina ye ni dwumade ne mum na yenko yenim ye nyina ye nim Ghana bridge aboyen se de ni je age high life legend atum yankasa ya de nyina ye Charles Kwajo Fosu Mr. Daddy Lumba ya wada ye ni benkum so yakoso a hye busua hye den na ekitafo me say me ye ne fan kase efia nyina enu nti ye ma abusua hye den na Nyankopon so onfa ne kra ensie eyie kame ho na ye ma akua mponsa akwaba ye misa no se den na agene na makua na te say baby I fine sa na se de se enye boko sa ma me nyame adumo wo danda wo ti se dia me da jaw ti bi sira wo fa ahoden pa na yenkasa awie de na do na mu fifi so ne bae me pa cha me fo fe so boase yo kasa me ho awie de boko me hia ablante bi e fe no kwa mbelefo me hia no me ne nante 4 years anse na obeye me ho ade na me hia no ye manse adwuma awo si no no kire me se adwuma a wo ye no so wo be wale a e wo sika bi wo ho a ye de ma ana obi bi firi mo e wo sika ye de ma enti menti ase no onwale me onyo me ho ade ye no kure obeye me ho ade de me ko si no ma me kodu ho na abante no koda so ba bi adi a na menim ebi se ta me ne tena 4 years no ne enti me obedi me nchen 3 days no kwam so makodi ne nchen 1 month no maba na obedi wo nchen wo he e wo fin so okay me ba cha enti wo ye me ho ade a ye kotena da ba akono ana me hu se so ba bi okuta na afen wo yi na di eba ebi te sesem ma me ma asem opia o ma
baby or demi or farm for them because I had no tea, or pin or ma, me and Quafa Hono, no one you may friend Francois, one fat, and found with a minute to no bar friend, no a pecky call, and my minute into quanto qua, and Tidako, mammy pay free fee any of mammy Bison network. To me pay free, you know, fair you my buy and watching it pay me, and the phone so dear. No better bubble handed, na me mfa. Na wo pie frefie ko him. Me pa to ma me de no wo ye me no. Ana de no oba friend na wo say wo mu pie. Enti oba friend na ya na da loudspeaker wo ye den na hu say oba na. Me pa to ne phone no obi su keep at enti mu da ho pa. Obi su den. Obi su yam phone yi bi. Na mo friend say. Me pa to keep pass. Okay. Me pa to no mu da ho. Enti say onu obi kasa na o te wa so a. What's the walker? Okay. Into a year na and or fan at all in pie to a year tano. Measures me pie compare a Phoebe no moosey and chain no moonsy women cotton into a buy a mini fee no besides of my men and anything say the wife no one. And I say I want to call what they say who say me see a so but when you may be a meko into a friend me frame me and I mean for friend me into Saturn me time upon one a minimum with an minimum say fever into me or na ayese komo de me hu yembasabasa na wo hinti ho no koda wo ma de eche me pa cho da bi ni tima ana me baaye sima sei wo se be ma no nya call say obi a friend say woni ni pie to no ko odi sei na ma wo so nya kwan pie me ba to me pie ni de wo no pie anopa ntime me pie no a motan kwa na me sa ba fie okay ntime me ba fie na so ma me ni frame say wo ba wo ko hene kwa me hwehwe we na metema se de esi ha yi wo ni yo ama akwa wo je phone no ene oba ne kasai ana otia wo ne oba ne kasai no wote oba ne na enzo so nye nsem bia ni ho no obeka bai be man de asama beto nanim a opese woni medi hu komo se de wo ye no anye ne ye enti so ma me ne medi hu komo no na me kunu akwafa eda na chi etie de ma me no e ka kire me ade mo dan ne dan benza me pata ye single room by so for my minute then ye pieni asa into na ko fa so for my minute e da na chi tie se bia wo ka papa na se bone and obi so odi asma akoto ma minute nim se de ntina ma pie na de enti ma minute ne me kasam ana o ma me kwa me de nya no ho abotre na se nya me amamu pa de a enye se me ka no kwa awade no enye yi na me se ma ade ana o se be ma we wunimu no so o si kai ma wa ha no enti wono abafo maame no na e ka kire o se me pa chane wukunu kai ma ase yawade ni nyame bem na nyame ama yawade ni ma enye yi na brothers of maame ne cancer are no mi sense of maame say na mama bi ama dodo say na bi ama wakra nso do wani ehu so de o ma ba fie ma me pa of maame kan ni na antikwantima no a wo to aso no ana ohu say me kunu no nso bie revert no ana ohu say me kunu bie de wo bie na hwe ebi ya na wo ka no no na me pese metie me pa to wo bie ni revert no bie ni revert anti o tu na ni hwe wo no ohu say me kunu lata no say wo kunu na lata wo no nti nkomo na ye di no ye ni ankwamie no so de me nkoye beto aso nti me pia mbusa me kunu say na obi a wo de asema to obi anim no woni me di nkomo si de ana wo say betete empuma achi abeti asem kro ana ndi ni maame no preso a ni me kunu preso a na me kunu de sre na no wo ye no ofro maame mo me ha no de ba do no ye ne de on kan kro maame mo na complain be no de ma na busuafo say wo ha no wo say me ne ku ntokwa nti wono no complain de me ni o sika kro maame mo to ya maame mo to de nya abotre ba wo nyem de ebia na koma no ane koso nya abotre nti omo ya na oma ya me so omo mu sam say de na ne ba no e koso ana sese enti ma didi ma na me fa from ba ma me ho no say me ba be ho enti me ta mo pa ho me nya na ma nti na oja me kwa na me bae ni mu no ana eduru say me ko wo na yes hospital do kwa omojo wa e de wo mo nsa wo nti na msuro ndom sa wo he yes sa akwa ni nya ma ya ya bedi ka aya si ehwe sa akwa ne ba enti we ba na obefuru ko ka sa na misuro enti me ma awie mi ha 4 days e wo fie ti mi do fie na doctor by no ewura ti nta wa yesa woni mu se ugina ho no eye 50-50 ana mi se doctor me kura mi ni mo na awon ka mi no 4 days ni na mi se bia yen se enti na me hwe no se da bi akwa da nsuo hiem enti ese ye twe
nsu na nsame so me ko dwala na anopa ahomache no onum enti me koduru ho na me kunu nsu no wo si no ho ye adwuma ana me frɛ no sa de ne monkɔ ana ma me de me kɔye enti ade ache blanda doctor ne baye ma me wa woda msida bi wa woda wo sida bi no kɔ no ata be bisa no sida bi they say aye 50-50 wo nwu akwa ne bewu enti ese ye ana doctor ne kai that time ne nsu ehye kɔ ne atwe me pato sa atum na so na roba ne damase a omo twe rubber bands are. Me part of my dear to my say. A friend say. Into rubber, Ankasa. Into rubber, Cassie. Now, where am I the angel? Me part of the Pacho, me fanya. Pacho, say, me don't focus on me. Me part of me, or mamma, and danger. Me, no one is so into rubber, Cassie, no. Aha. Kasa katita na me. Katita. Huh? And so. Media. Sani e friend no nti na me pese be me ba to you. Nti mo de to mate dwala no. E twen ya kopem benada. Ti enom de to asom ka cho say yensuo no mo de twen. Ana say e bia wa ye mrewu ntimi nsi nkodwo nso nti ye de jeju nso ama wo. Me ba to mo ka che me say me ba ne da nso him. Okay. Akwa no akwa ne da nso him. Enti say omokoye me operation enti me free me kuna me say doctor say ni say o aye 50-50 enti eti ekoye me no say no ba o to kakaka o pe ti kakaka say wunti me ngo eti you operation me say me kuna me ba doctor say metima wo ba e no wan say me free wo ta free the page na wo e me wan say wo ta free me no wo say aye 50-50 say ekoye me ana no dio enu kwa no fa ni tinye ana ma me say doctor koye no ana me kuna say wo pe ana eja yedim kubra ho blanda no yedim kwa anopa 8 ni yedim ra ho ni de ma me hun shi biem me da ho say invitation no mo ye me ho demand de no mo ni me di nkomo kama ese ebusa me ha e wo be abi theater ho no enti afede free work no me hun shi biem okay enti me da ho me ma me de tat me ni so tete me no me ma me se nurse fo ni pia na ebi anyam na ni de ka afa ni no ayese ni pa ni yisu enti na bla ba kwa nko mo koye ne yire di ansa o ma ye me no na na mo se me de na edi ni nti edika koye me di ansa na bla ni de eko enti na bla ni to ma me so na ma me so wo pressure na o se ma bibi anya wo ba no enti nya abotere no ho beto no ana wo se sa na nso na eti ni ba no anyam ni ti na wa pepa nanim na eti ni ba no anyam ni ti na wa pepa nanim enti edi me kwa no pa 8 ni de na enti me ni so tete me ni de na ese anwumro no onum afe na metimi aba enkwem okay timi ba enkwem no na ese na eti fo na twa me ho achi a ensuo simi ha emoje simi ha o mu gira me so ye me ho adwuma enti de me busa ne se me ba no no se me nya abotere se me ke kan me ho a wan sha ta tama paint ne be kono na me ho baabi ayi me ntimi na wodin ana me da hodin akopom se omo hye me ta ma me timi pije me mu na me pije me mu no kwantima me ba ne da me na so no wonane ma oba ne nane me ba na ma wo no na o mayi no no me ba ne da me na so no so ehojo won so nane wo kan nane me ntia say like o nane say wa ye mele nti okay wa ye hojo wa ye mele aye white se bi go peso wo wu ma se me ba me wo ni fita say me ntia say se on ta ko ebo wo na woda ho tuntum ana me ba no so me wo no te won kwala tuntum obo ha wo fra wo ye ba woda ho tuntum o ye white ti wo de we no e white me pa cha anti sa ta me ho ba me no me fa me ba no me hu se me ba ne nkoye ana me frɛ me mam na me tante be hwa akola no de akola ne ti ye ne de me hu no ase de akola ne pese wo wu no enti me ma me wura no me nana na ye mele wo wu ana mo sa agya akola no ana mo de ko hye fidiem ende o mo de no anwumre no onum eno so ahomache 2:30 ana mo yi akola ne free afidie ni ede ne bele me ne ta afedie me ba no so anyankwa okay ni nyina mu ye be yi free hospital ni na ye be yi me free ho no bra wanim kakra ye de me free ho no be fie na wotwe enam atete ne de be ma no koye me no me nya pressure ne akoma ya de enti me bedru pressure me pa cha o se nya akoma ya re cha enti ye me bedru fie na wotwe pe ana owo titi mi so ne de me koye ye ta de me ba bi ne na wotwe bi ana owo tisi so a ye o sei
me pa to makoma no ayes was pack ade no e gina so kikikiki na me nipa dua ade se wo pack ade se e was pack janeta na se enum bibisa no tin wakoma ne yetutututu na sa se dadin se no bossa makoma no bossa na me video a hye me dwame ana na wo bia ma wo foforo me nkyere wo bia ma wo foforo fon na me fon okay enti wana last one di omo me took am call ye na me nya ahoto na doctor ne say da bi ma me we nye hospital yade pe ba bi fafa every say ye di ka yo operation kra no ya yo operation me hu bi da wo die we die e ba fam no ye ugu chasem no mo so wo ka say ba ukorapse me ba twa ti makoma ne ba na me ka say ka mu no me wu yi kula last one no me wu kula me hu hospital de me ni so team ni say me wo doctor ho no enti ba wo ye dan me pese me apart from akoma na ebo no wani gusu na bia wo tiem se makoma mo fa me ko first no kra de makoma ne ba ndie me hu ni na me dwele wi a me siesie me hu ntina me pipa me yi no so ukro no ntina me pipa ti de me hu ya ne se makoma na je hwimpla ko pe e wale me jam to form ntina ma mi ko jale am se anti jale makoma mi wu ana wot mi ko jale me bla se wo ba no ka bi nkyere wo sa de wo so wo wu jaya wo so wo ko jale enti ya so mo fle ka ka wo sa wo ye dan ma me kanya me hu bi wo de ade bi na esie me ma me ba se me de mi nsa wo wanu ma na aka wo ba ye no wo se e ba sa wo ye bibi e no am pese wo kana meti dabi e woni de ma nkyere mu sa me duru e ho no wo se e ba sa wo twahwe enti last one omo de me ko ye no ma ntehwe wo ka animu omo de me kwadu ho last one no me hu hye de me ti me ni se doctor ni gina me so last one no animu na ye nyina ye se bu ye ti be ne me ma no ye ni pa me yesa mama me ba ho enti di pa na si di enti na obaye enti ma ni na ni se ko ba asa no doctor ni se nye doctor ya dia enti no se nye doctor ya dia every so atula ya hwehwe ni nimu die bia enye doctor ya dia doctor ben ne cancer chiro me pa cho ofin so na mo eno ka chiro se nye doctor ya me pa cho ugidi ma me gidi se doctor wono waje ntete ye no timi nyakogodo ka cho se ya dia ne de ya fam de nyina me pa cha nto ka che me se tosum plants na me ba ha me nko fie bi enti ma me mpe baabi emfa me mfa okay enti e ba asa na ye kokọ mpai ba eni baabi a wunimu de na wuwura na wo yese kokọ mpai ba ye se ataro poster wie na mo se tutu ye na so me hwe se edura na adwame ntimi na me ho na mo hyehye me dwame makoma no aso na ka cho se ataro poster wie me ba cha mo se hu no mo ye de fa ho me ba cho me to wo ye na me ye chema kwanche so se na akoma no ne me nipadua no enye me se de na me kwanchere bi tisase na ko ya wu digidie ko ye o se me ba to me ko etima me wo ide se bia me fa nko dwale na me mom paye na me fa bi nsra okay kwanchere fo e ba ta ba me try ya ma ankosi hu me hu hwe ya de na kwa na eko ana me ka che ma me se da bi ante me ntna ha hu nya me ba keto we me so mate konfo bi nka wo fin so ya no masema mama wo ya wo di asori me pa to na me ko 2 feet na be ma ne so ma me nko na me jai nti wo jai no mun na mu tefie wo ne be ma nyina tefie me pa to be ma no won kwa so na wo ba wo ko wo sori a wo ko hie obi na wo ne be ma no ye ho ade me pa cha na wa no si jai wo sori ne ko wo jai so ma nko ba bia ana true faith nyankopon kire de a kire wo nyina achi wa nko true faith bible wo ko fo ho sa tem kwa de na ye mplan twi ni mu na o ma me jai sa asole no tina me nkwa asole bia bi tu na musa ana wo take konfo ne nka ha na de na esi ana ma me koye enti me ko no so ye no kole ye sunsumu yade enti obetima aboa me ana me frɛ be ma no ese da me ko se ni se na ka kire me nto se me metana wo na won hwe me ana o se sa so ko tira konfo ne nche me pa cha wo se dai wo ho no ma wa wo ya di ni mo den na ana wa wo ya di mu nye den wa wo ya di mu nye den no wo de do ni ma wo di ku fie ba wo hwe se wo di ni mu ye serious pa dia wo se betana ho no won hwe okay enti me ko tana ho enya 7 months 3 weeks mame wakoma keke na ba na watwa ahwe no sama me na je se enye ni kan yade a
kete wo ye kete na body bosume ba ko mienu miensa enai na ba no we na okunu na me ba ni so kete akwa na me ko so ye adwuma wo si no hono nti no wa na ko tra konfo no me ba cho sa me ba ni so nti mama me ne ko ja me ana me di sa ketewa woni ne ko nsu pellet si me no e se na me ntimi nya me ho hwe nti wono ko ye ma self contain ma wutra mu ana oh me ne mama nko nya da ba ko oh wow 7 months na chide nese 7 months na chi no be ma ne ba ho boso me pe o hwe ye boso me wan hwe ye biem ni na ye me maame wo fle na me na mfo nsem na magimi ana mama ma ase edo akotena busumfie ma ase wonni mu nyansa nko do akotena busumfie na se wonni nyansa ma me pa ta me so me yale no me kan che me maame se e bia wo sofo bi okuma se ya ana ba bi se ana me maame am brefo na kan ma me pa ta producer wo de kwam mama ba cha wono kwa oba na me yale da ho a wo musa me se oba wo hefa na ya obusa me sa de me nimu ni se no wo ho na no ye ma asem na me ne ko no enu nta me dwene ho afon na ana me se da abusa me se oba hefa na wo yale ne nka be nkyere me se bia de na wo ye ne ho na me ne wo ko no enu na me ma ba me be wa me dwene ewu aja akura no bela funti die na sie na ma me kwa wo no mo ba ye no wa nhwe mi ada wo hwe me boso me pose ne na wo foto nsem agu ma me de makwa abonsum fie me ba ye me de me ni se aja ma ba asum due nti de ni die be hia nti boso me omo de awalija ye ne ba ye se wono ma me sa ko ukunu no ho me pa to ye ba ye fie ana papa na o de me ma awade no ye ka che nse yaba nti won fe me kunu ne na busuafo omo bai ye minim se bia be ma be ka se wo betu me bedin no de me ko wo bai ye no de awalija ye ene bai ye ade ntia ese ma kwa abusum fie na ne namfo nso wo na agimi no pene ye e ma me de me kwa abusum fie nti onwale me bi na so no won kwa asore ana won kwa asore ana me kwa so no opene ene ma me koye woni ne tena ase kan me ne tena ase a woni mo ma mi sika e koye ekoye bibia afi de duru akire no na omo tutu nsem go na asum ti be ma ne se wo jawa na me ba cha me ba omo da walija ya aba omo da walija ye ba ye no ye tena aso anu so boso me nan ana ka che me se sre na wo nwale me na bozo fi amakọ ne de nti omo koye omo sa ba ye no ana omo se nyina wo come ho se se ewle ya so wo kan se ne kura dia wa amu adwamane ani bia odisa hwe ya hwe ne yempusu ahoma no na se ya de ana o maame ade ne koye dia eni untimi nkan ten se waja no e ho no ka che me busuafo so wo de me kwa de wo de be ye me no me ana me ba ma ampa be ma ne de me koye na awoche me ni be ma ne dwale bom afa de be ma ne pie ba ya wo so onwale wa bele ena o cha no to fom ana me de me pepa me ne nyina ne dwale bom me pa cha mo kwa busu fie ba ye ya na se me ba to ya wale na ye dwale bom ko se ye wale ye ni na ne amudo e ye dwale bom wo na o se nsu ni ko si wo me pa cha nti ma de no tobo ada na so de me tu mirika because yes you de o my girls and boys yes you de ai enti no udware no nso adware wa na obi agina no ba bi ma me ba de ndo udware no afam ho na se me ba to ma menini dwale bom enti ye ka awale sem no so wode me kwado oba ye me ana me ba no me hie nso na menti ye ne ntema na me hie nso na me se da ye nkọ ne kwadwa na osu onwale enti me da hwa no me de makwadwa la pem vala de mo wi abeda enti me so me ye sei won kama da me da hwa no anya kọ me wo so wode ahwe menim no wakati no asenya kọ bi ode hwe menim oba me mfi no unwale am yekojale o man kasa no de sensu ko adwayo ana me so me ko fa da na chi kwa ba ko sa e ko gina adwaye na chi ho enti me tie nkomo no oba ni di ana ma fi wo so sika asa wo ti da bi 3 days pa me fra adwuma mba ye me ba se sie enti wo me ba le ye enwe no to ko bi da adwaye no de na ni fam e hu so gina ho enti e wo no ma me de pressure bi ko wura adwaye ho so phone ni mu na nya me ba ne di yanka me ne de kikiri kinka me de phone ne bo phone ase phone enti me ba ni nti onya no esuma ya antintada ne de me ne no kon ya hamso a afedo odwari okowura de mo alokopon ne se o ma mi wura de mo okay nti se say na sem kwa me asem nyina ne se ojawa wa na sem na ne se ma mi wo ja me mama mpanyifa akọ se de ade poti na ma ye asem no wabọ no fa bisu asem ne tintin ne tietie mu a eja kwamponsa wachire mu ne se wo hia be ma bi se de wo ka no a woni be ma na setena mu no wo benyin sen ye be ma ne ye ma asem opia wo ma ne ade no kwa de ntin na
one awo mu no ye no operation echi no owo ho a oba e do ka che no so anu corrupts into corrupts sa anu a ne de ne ko hospital o corrupts ya ne de ne ko hospital sa ana doctor ka chere ne say yare no enye doctor yade o nti pe ba bi fa won na e ka hu pa che wo say doctor bi wo fin so wo money di anu one mu anu kwoti se konfo bi abin pa na obebo maame amane eno maame si you obo ni kunu amane ni kunu si you mi ja kwan wakoni boso me nson wo konfo ni fie ho afi wo ba fie se wo ba no ba ware na ware ya kwam brefo se ona nware ni bi me makwa me akwa ba kwame awo na pop to say ye be no boko you are in Nhyira 104.5 what are my kwiampon sa wo de no Oba mi wa no ma abegina film sam ki se de enya me yire ni bi o ma mi agina fi wunsem badan Kwame mame acho wo si o ma mi agina fi wunsem kwa ben so a boye nkomo asamo de me enye nchira me nchira mi tinda kame se ko fula mo kwati kame kata kola kame ba ko court kala ka jesu do mo court la se mo hono mi tie me tie fi ma fe fa tu sa me da kame kasada ba ka te ko alkola do mo court mimi tu sa ma yi bi adam do mo do court na ke ko jina na la se me bana ko di wontina asa ya mbia me kaso kamna no mo atuma so da ya ko nke ba je tie ne se Darumo wase bra owo ye numu no ana o yare no woni wo kan ma wuti ase se onko konfo no ho abe wa koja yare hwanwie no oba ya wo se wa konfo no nti wo ane biem boye nkyere mu kakra fa nsemi mu asemo no ko kan asemo kan no ya asemo kan baka ko meta bibia on kan ko ma kwa mbe so de ku meka te ko ehuru ma wo de ye ho adanse e kama wo se watie ye ma me ma me fe eti ya sra ma yanka sawai mi wo fu no ya da mi ha de tian se utie mi pa cho me papa aha ma me oba mi hu oba no me ejana me baduma da na mba na mbe he me ma na me hu ana mbu ya se onu obi na to se bi ana mbu ko so obi na to dia me be fie na de bi pe ku se me mpa ade be nkwan chen ana ja me ba efi na be hu ma me na tie nti na me no tuo na ja na me ko baduma ba na ba na blu ska na me na so de bu nya aduma dia me mo so aduma aduma be no pe waka do pe na ye ana oso we fia de pam ana me no ko sara ko ofin so me ko e ana o tia obeye nto de mati na ja ye na ya me ko e na timan ka kura na me ko na ko to ai machine ma se fa de me ko to me kom tu ko no na to wa me friend say won shem station no ma jadi to ko num sa ko to machine no am ba me machine ba wi ya me ju fios botin afa de nko a to nso adwuma no o de nyama ko to machine no o se na nam to ye ende na ja de machine ti wona ja ye na me ye se na me bobo ahun de mai o wa de ba ba fie abe hu de me pese e be bi si ana me bobo amon bi ya na ja igu so bobo amon sama me unum se o bayu fama me nwa na ka kire me se mma nwa no o ma mi o ya le kura me mo se ko ma me no ya me se ko te o me fanta ma me no ma me fanta ma me ti o fi no bia bo kan samu ni se fo ya jima na se me ba ma mi wo dis come more because e mo mi ni boni bia so wa fa mo boni o duma ka jam se bia ma fa boni o ba ma nwa ai wa se wo he yo ho ona sala me kan no me ba mami mi sanu de wu bi sa ye na gina so ma me ade na wo pese ugu be ya wade wa sisi wo yare a wo no na hwe wo ne ade na pese wo ju ba nka ka kire no no mfa ba ma na nko ne ba bi boko e me pa che me ne sa papa no wo kasa no me be me nka se me je ne da papa be wa se man so be ka no kure pa wo yankopon ani mu a me be me nka se me je ne ma agwa ma me nyina no da bi me ne o ma me ne ka ai me nka bi da enso so wo se me na maje mba no wona ne wo ba ne te enka bi me se da no se wu no hwim ma nya no bule me ma me gange me se be ma me wa no me nya no me ba wo hwa me o twa wo ho ai enti me wo kwa me mo di boni da wo ba me be ho ada me damu anu di o didi se me ma me ama ba nya botere kwa me asam no omo yesu so me kan asam no na me jiska bi o ba no de nyina fa ko mu da so ba ko me ko jiska me o ba no de be no wa
na me bese me di dama akwa ofio na me no macho manso bia basa da ba mbeshi omo bula nka tiro we asoma me le kana wa fie o kana wa fie no ye no ana akure akwana de ma me nko je duro ebre no ma be me be ye ho ade no we snap bula snap do se ma me je o me je snap ensia snap ensia ha na ye ho ade je snap ensia o ba no so mbosom kwa me me no ya santi me mo ade mame moje be ma no snap maku nsia ade me pa cho me die mienu ana me kunu wo faase enso so baako ana me mienu nti nipa na ekochi amiensa na kunu wo faase woje ho ade obeje me kunu ade nti no obeje nipa no ne di ni besi ana me kunu enti eja obi a megina eja ana nti wo ba de be ma ana me nti nipa na ekogira amiensa na moje snap nsia ana ayi kokusi enso so me baba akonso so abusi ono so beje snap no be sa nti no kan titu wo so beje sika me ho de sika ne snap ni nyina frem wo me bai kwa me mame wa da rumo nanka ba bia wo de free ba no me ne je ho pa nanso na me pese nka wo ti ba bia mbisa ni free mu mame se wo ka o da kra wo se wo kokonfo ma wo je pene ja ne kwa se wo nko me ba jo ti me tie asemo life na ka me bo mama se be kofi na be beto ne mama na be ka se mi nyae na mi ja he asem ka de kan na me pese me go mo ni ma se ba mo de ba dia me de be hia omo me asem me jabu mba se ja kwa me wunim de ebeboa ne se ho ka uyi ho na no mame a enka na wa nkasa wa ba fi se me hu se nsem no pi wo ho no ma ewo mu a ha pa mi ko me yale ko kamyale kame ba sia myale tra onda so wuda ko fa me hen sia ba fa kam kasa myale tra kame ba no woni mu se o de o si o ba no o de asam dibi se mfini mi jani na maka mi ba se o se wuta muti so ba wuta mu mi twa bisu na ka ma kiro pacho yo mi tie o mbajo wa wo se o yo o ba o wa wale o kuna wale o na o me ko so tida o ko sam de kan ma ko mami akwa no de e question woko wazo ti wono no woko ebu ofa doctor ebu a tell no ko mo wana ma me asle fuzo fle fuzo asin ai akwa no ya bondia aha na bondia na mo odwon ha na bondia wasi ya ko so fu bi no so fu we o ba fu ma me so fu nkata no ja de ko bondia o so fu no ko lo de o ka bia de o ka no nye no kule o bo ha na bondia da de o ka no nye no kule onna ko mo ka te mi no nya no kule ana bebe du so hot me ma me se me ma me age me no sa to na no oba nke da wo ye kwa me ne wo kwa wo se ye nyi oba ye wale me ho anwansena me du ni pema ni ye dwane no ana me se be ma wate sika ye me ho ade na otu gina kuma se fie di matam se di a enya mpanyifo na ja awade no eto wo mo ka ento fa ze na awade awade no me frɛ ni se ye ka asem na me ba ye no stay na de wo ye me na ye me binya sa de ase ni nkomo ni nye de matima ba kwa me oh dia ya be ya ne se ohu masem no minim se won sem ka ya be mu aba ya ko po ya do mu afia da ba team asem o kan no ma nya no nchew ta so so obodo o si o de ko bu so me man kaman ko no ka bi ya na chiro mi ma me ko dance ni ta me fera ma mi unu se bia ma bi jira su bi o no me ya se me mpene o so obi agbo dia so wo yi bia ba nsam gugu ho pa sabra na me ya be sha Africa ji ni de na wiye na so what in some one nim no katakata bi wo be ye ba me ma me ntimi nkante me se me nya ma wa nya botre kwa me wo ba ni din no wo ba chu ba din no Olivia Bread Bakery for paper echina ana wo chu din na ade ba ye eno kresa paper bi kura me wa o ma me nkata de ha o bu asama bu da ko me nya no ana wo se ko bu da ta ba me kama ho wo be benti na nanka me bisa se ebi ya ane da bi mama onko abusumtie no na me ni mo hwe pa cho wo so ma me nkanda ena nja so na no ba ko to no se ko na ko mo akasa o bu so ma me nka ke oba me oba de mi trima chiro se obe wodi ko se o ye no bere na ko busum so na me mpene ana ko yen se wodi ko se di abo no ko na me se ko di abo dia e di abo da so ba ko da ni wi obeba omo ko ya baba ne se di abo na malaria any kurum za so be replacing there ekuro no enwi
and that I was malaria the body of an so convulsion malaria. So family de blame. Mamma the men I am a banana over him, and another over him. Then people never be hello. And then Buffy and a man to color. Kick it out of my say. The man in Fanco, or City of Bar, or somebody Busumia, or Bahan Busuno, as well. Wamla was also a 9 months. Because the more conform or you are. Uko mfizo kwa mwana mami kwa somo no ya wansa da bo anye no kremenya na amanto ho akuya mami ti ati almost 7 months so we na months na wo be twa mama ba to anye no kle menya na amanto ho na wo ko no kaso mpene na mami wo so gigire mse so mpene da wo na ba wo de bako mi kru no kwanti mi anga anje mi se e bia wo so fu bi wa han ma na se wo so ma fu na wo ba wo za be okay so wanya we e di na o ma misika do mo je eni invitation na o ma misika do pesika wo nya we aye di na o de ma o so wo ka kire ni se wo ko da ni dua na wa ba me to obusa no se me kwa me ba ni nchen mi mpie e fie kwa mitimu no me no mo ni nkomo na ma manya amane wo bra kwa me se bra kwa me e awo wada roma wo hu minim se o won nsem kapa de obayi ken se se antina na nka me de eno kire wo no wasa ko yi krata bi se wo su be yi nsem apie de a wono su won nsem bebre na krata na wo yi ma me no ama go madam fo nyina mo ni zale mo odwuma metu ndini o mara o to mba me kwaso ma gbesa me na me ko no ma fe le me kwa me ngo konfo ti me kwaso ma fra ba diska gbesa ni nza me ba na me fra kwaso ma e be toponi ne me konfo no di bla de ndira na o babisa wasem so o say de o kan ma o say wase die nti na bra kwa me bisa no je ndira me ba na me je kwaso ma fra se mo diska kwaso anu de wo ma me frɛ me ka tell me say onu no ko Pentecost won de abosum fie de ne nanti wo no me masa me ka nyama masa me o du tie ye na invitation me wo ba abosum me nka bi me dofo anya wo so me ma ba hobi nyama na ba odi stablo awu fo lu tu se mu ku wa so no wase ba kwa me bo o case supi a kire o se kona o ko ho no na wo mpene so se wo ko ho ye bi adanse se wo mpene so nyina ne se so de sika kro ebrewa o mpeso be ba busumfie wo gina kwantimfi no afra wa mo abehia no eno da wo wa me ko pene so kire ya oba ho 1 month no ana me for buta se da wa koduru ana ka je me se wona mfofo ni se wona wajimi no ma wa ase edu akwotena abusumfie efi wona na wo ba nsi ho bi no abegina anya obi a malafo me le ko ka me enti me kwa me fe ni nya oba ga na ka ho ni me gya kwa so ni ma fe na oba jiska sa ko me ko ko hono mo ba na me pese me ya de ko mfo no ma ayi me betrobo ma me ko mfo so no ma me ko mfo so no e no fo so ani ti ko sha ate me me wala oba no wo do obaje ko shebu so sam nya we buzo ma me boa ma bo ne papa ma ne papa ko kan over so ntro no ka get that bomidia sa de me mana ma wo ba bi sa daati oba le so no obo je de mana daati e ko no ne no to no la me hwe no o ko be ma dua ma eduane de ma bone wono ma nchire ma mesi ho na me na ma mo nchire me na than 30 minutes na me ka ba ntedu ba bi na so ogina so me ntwen de nta ma me ka te wa boni dua me ba cha eno no oto me ho se me nyo oba ye wal me do ni poma ni edua me no wansa me to no on sha akola no ti madam fu bi ya de share wo se me kunu pema e madam fu di picture send no an wo de chene na mfo se e ga hu ofo me walo me ma me mo se me fa me ma se be ma no ma ne me won sha akola no me tunu kam le to sam na kwesa akwa no ma na minya ubo ni dua ne sei e ti me tu me ne ga ne share won no se ne ga ni ska na so ma fe no kwa won fi me mo ma se mo ye ne ye ntimi nka wie ma ensam wo e ti me ka je nte be ma wo wa je me ho ade oba fi abaji me awade na me enya abusum sam ne nko a enye ehwo nko a bia be ma no so owo nyina so ma woni nyina so wo di firi wo ne baaye wo ni mu ma wo di firi wo me ba kwa me na ma le kasala wo na kwa me mame me ka se ma buti me le temi me ka ba me ba ho me yale so me fu mo den da ba fe o si bu se oba de nyina chi na ma pa bo ni papa esi ofeso je di ma na se papa firo so e be pa acho e bu ngodo ni pa acho e mba je ge na betena no
But so one of my order or beyond that, I don't hear that. But I also did do what I mean, do my mamma at them, mamma and did not them. What's the meaning of buy a while, maybe once now. We do the woman here, Janano. And I was make out the better what is carrying me one day. No, you know, if I don't come with India, and you tip ball from one day to me so. And I'm master by the man who said, and you want now find a banana to me so. Maybe. Wadaroma wo de said there wati ene akasa ne wonsem no ye be se etie wonso wasem because me hu say ensam wo wano eti se waje peni sa wo de obeba wadaroma ene producer akasa na ma ye hu da wo betimi aba na bra why me ba cho ba me ka se ba ko de me ba me so me ka se ba ko be why ba cho me tie o aha ana ma me leti ni a me sa jo ba betna ho me wo ha no afre fu so so na ma be ma ma me no e ko kan because you na o sa lo baje mo ma me ha ka fi so e be sa no so ajiri balance me ma le fa le nko ana yen to kwa me pini e fi o nyina obi no me pini ana me tele bosi ma ko te bosi ma le ge na bosi ni dua e fi o su se bosi na me hwe no no ba dua okay na nto obi ani me siraw won se wo sum nya me sa ta kwa pete so no wajai wa bo police ni bi dua me police ni kwa wo ja mi ni police ni ko lo ma police ni mo obi ani obi adua ana nti kwa me di asemoto anta me se won ka no kole me ba me ba me de mi nyam nyina beba oba no mo no video you know because obey wo ye twatro fi se me je maybe send me awase wo nye ana also anu asem no nyesa me bana se me fon atata me wo anu recording eye me ya se me bana se fon no na ka me so ma aton so ma se ntimi so wo de evidence ba wo de na wo so wo ntimi ade obeka bia nye ntro no me so me nim ba kwa me na ba me gwese oba sa uja oba ha na esa no maliko ma me ha ka ba evidence na wo ni nyina no na producer ene obekasa ni ahye da wo betinya ba no na mo nyina mo mehia na yenhwe na yemfa asem ni si why okay nti ya wada ya utimi ba ya wada nkeye da se o me so me da se oba akua wa buru nua wa bodua police ni nso be na wa police ni no jan akwa me ni pa ban me ana asem wo ka na wutimi ni wadamfo kwa hyehyɛ wo se me kunu permanent o perma me nso me ba ye no won hwa akola no wo frɛ no won first cam na no wadamfo hyehyɛ se me ba we kwa duru se wo busa ne se akwa na nya 4 years na wa hye me kunu ensema tale kwa na wo beka sa anu so no wo twa ntoro wo se oba wo de ni evidence ba ko so ko boa ho na pa wo so evidence na fa bra na da ya wada nyina entra se ne yenhwe ba bi asem no kore wo why ai na yenhwe kamakoma tro yem wanya aba ha na de ba bi ese de to bi de beto ama wo so adwo wate yo ba to krata wo krata no na krata ai de bakery ni wo hefa ma me hwe evangelist we de anya tro ha what's your liver bread ovia bread breakingness ovia bread breakingness and again you castor the wa it's a ben yes a ben media na ma view na ma nya content ni yo mate say ovia bread na me ma drum afo akwa abusia for me mama enche pi ana enkomo bi to aye fie ha ba na bi a friend no Mr. Nyamatade ni ya acho ye bi o na ade be nyam kola de wo anu wa say ya na say wo dey face ya de no Mr. Robert Okran efi Accra ba ha wo de ne yiri mevisi ebo a ebae ba na wo twe kakra ni na sem nyina ne say emma wa hye wonum wa bo wonum ka wo university no ni yiri niam bi a wo ye nti wo susu se nkoda no enye ne ma ti wo de ne yiri ne ma ni nyina bae de ba mo kai sa asem no ne se mavis ye bo ase na me pa wo na sofuma me e ka se yi handkerchief na se mofra me mfa me ka de mofra ho mfa ncheme Facebook for nim benyo me mfa lax se me nsi na huromra mu na mtwe bontu ya baako na me nsa me sa manyim osan so wonyim ye DNA no aba kasaba wo de kasaba keke no wo ka na de kasaba DNA na ba Robert Okra na tena se sanso na Mavis ye boa atena se sabe ya
reaction ba kokura mpa wani sunti tutu mi camera Facebook Nhyira 104.5 YouTube no Nhyira TV ye bedi komo egaro yes mo akwaba na pomu I don't know maybe I fine okay auntie me now what to say maybe I fine okay aga woda so gina de wugina se de ne no yen kan na ba bia du yen nyan yen kan ni nyina me yi ba kura sa okay mami woso da so bogidie se yen kan o mani nyina ye ja Robert ma mama wugidi sa okay evangelist Ohemaa Eja Robert eni Mavis die ne ne yes pacho mun hwe se ni nyina ye nte ye on se ya tro ha we de atro ne ye de ya tro considators na se ya sile no eja also de ne atro ha confidential dabi esuni school oko Roman school oko Roman school ono ewoni school akoye okay ewoni school considator na chese yesiliano okay mama also here de ne atro pacho me ni mo un tebrofo also na ho ye de okay say aja oye nematology da wanye nematology abusian pacho eni ye pese emuda okojinti yente ye sila a free blueprint DNA organization ba ye no say ya na etie enu nti ye bemba eja baako ya ma ena baako pacho mi akasa so ese behwe de eko ti mi so me de eye baako doctor atsena se doctor eti say bibia de dana kwa mu de okay all right doctor me ba o hosesia na fe yako eja yes ma na kan pese mo maike boss ma mi an kan bisa na semba ko ansa na me de DNA no ahye wonum se mfi se da ye ko no me bisa no asemba ko ma o ma me muaye na mpese me hwese wada so gina de wo gina na ana bia wonya change of mind ebi enu nti aja me sa bisa biem me bisa wo biem o yes ma wunyi ni sankoda ni nyina ye wo ma ana wugidi na emu mu pese ye sanhwe Jidie ni ho no mjina me jidie ni ho jidie ni ho okay all right mama nti ozu gina de ogina yen kenkan jo senior na want to say the bi fine and now no buy your Facebook for girls yezo so ma specu tell be mu do money ato so ntino and now ba na just the comments no na hwem na yibi na sunjeba o ma me ne wo papa DNA results no aba ya wudie wo mu bi wugidi so opanyini o papa no wugidi wuda ujira mama afa na ujira papa afa unyi obi afa better okay enti abusia opanyini Robert Okran wudie enie enti answer mommy mpacho wuso wudie enies Branch 104.5 on Facebook where asemwa bad time ana eja waltna wade ase now so we were how many years 27 years mo mane say yes okay ana ba ko so e je no am say for but ba ko mana okay do Dr. Betchum na 27 years wa wade ase na wone ne yira wo miensa na beduru ba bi se da bi me pesa me behwese nkoda na miensa no wo mo ye me ba na eyire se me so me wa kokodro miwra me ji wudi koda na ye ma yenko eno wo no maba results no na aba no wa bonti anka o ma me kanye twetwetwe nanka ye ko eno no Dr. Pacho permission to friends evangelist ya bua me obrofu mu kaka permission to demonstrate yes I want to also there been person me say yenti ana yeah ouvrier doctor yetimite Pacho between all right Pacho bi antene de na but na say for but three na okay producer wo ho ye wi ebedi hu nkomo doctor nso ene ye bebo nkomo to dey stretch for ne wo mu ana doctor
You won't say A4. Yes, Aquadana, 1 year, mammy, band the answer come. Okay. Patro, Yan and Tempana. Not a be a young quahin. I told young Cobia in Funini one. Funini walk. Patro, your page 3. Okay. If Funino, okay. You, Patro, I say a hat. Aye. Funny. Aye, Patro be a cop, maybe a walk as I will page 3. Okay. Dr. Patro, I be. Your mom does it. To Patro, every dinner, first one, Robert O'Kern. Second one, Isaac Kofi Ban O'Kern. Okay. The next one, Josephine O'Kern. And Emanuela Owusuwa O'Kern. But I am called a Chiopa Bakunsa. Okay, so you be a tree. Oh, okay. I don't say Leroy Kwame Ban O'Kern. Okay. But I'm back confirming, I'm saying a man, I'm one. Mama, woman, I know. You see, I first page. But you're in some first page. I'm sure Branch 104.5 on Facebook. Okay. Now YouTube ni Nhyira TV. Wa bra behwe na yen kan yen compacho. Your mama does it. But David said that David am kan DNA no. Time bia ye wa bofra bia na say woni pa bia onya fa afri ne papa o na onya fa afri ne mama o. And he say yeah abofra ne papa bi DNA ne say ne ba. I was a time bia and half I want mama ne DNA. Na half so our papa ne DNA. About we know nipa ne do so nti meet me kan nyina one by one. But then say yeah DNA na say be say obi papa na say enye ne papa. I was that time bia ni nyina e match. And he say ensisa ba kokra ebam. Okay. Nti but we no say the nipa ne si do so nti me ready there ensisa e wom kakra no. Okay. Me wi na match. That's it. Nti but we ko table no say DNA system. First one it was D3 S1 358. I want to show my Robert O'Kran then here 1618. Okay. Now about Isaac Kofi Ban 1517. Okay. Now I Josephine O'Kran 1518. Now I Emanuela Owusuwa O'Kran 1617. Now about Leroy Kwame Ban O'Kran 1617. The first one we show my say compare Isaac Kofi Ban and Robert O'Kran then Robert O'Kran then is 1618 and Isaac Kofi Ban O'Kran then is 1517. At your own show my ultimate say ensisa kakra because upon then is 1618 and Isaac then is 1517. The own ensisa kakra album. Okay. Now I call Josephine O'Kran then is 1518. I want to say 18 or papa na 18 or Josephine O'Kran. Nearby Emanuela Owusuwa O'Kran, I also 16 Josephine Emanuela Dinim, and I 16 Robert O'Kran Dinim. Okay. Nearby. Then I said, we don't bear man and way and sign to the mouth to Safonana. Nothing. How? So, yes, sir. So, yes, sir. Because I see you down. More from when you know, yes, sir. Wow. Into be a senka me coaching. Only Bacassa. Namana Cassa. Here, Ablabo, me and Fadi into your home. Okay. Me, yeah, me time is Soliano Pabia, they made it to me home for your quotation with Psalm 141, verse number 3. Okay. Yeah, I'm my Bible, how no be it can be at me. Psalm 141, verse number 3. I am a celebrate this own Shimano Casamami. Okay. Okay. Yeah, I did be a I will be over kind near her. Okay. Yeah, I did be a one of Blabum. If we said Nena, yeah, Guiani and who feel. And only a dinyan and Moniam by a new Susan, so the baby or Tina. But you know how I didn't tell himself a good man who any massy. But watching her. And so no one man so watching her. Into your that's any. Say, Mammy or take on name, say my fumano, no beca, say Subana, a woman, no becatcher, or so minimal and be me and Conin Cocuno, and so Bana ya the damia, maybe what will be a blanty. Maybe a soft would be a 1-for-1 on that, Mamma. I do much of Fonina, my mamma, Cobason Copan, so and also, that for Fray and Yakupon, what the Acha yay, Kitan Sabosoman, and that also a do no more pimping me no, any a do no more any day. Or you, my dear, don't read back on the Yashe, Eddie, free more.
Cecilia sorry ofia francho eba ye na wode wokunu nsem ba ye wo so dwane ja na mane ade wo kire mu 30 years no ko ba broni no enne kwadwo ba na kwadwo ba ye no kwadwo nso nsem wo ka ne se ebra oba no kura jankoda ne ho a wo ko ye no twese oba isi wadwu be man is human rights nti amaye hunu baby potia wonum di asem no e de ko ye na mum kwadwo se woni amofra no pa de ko so ba no de o makwa ba saa onfa wo mu masisi ne no de o mama ne chena eneja ye ne na kasa sisi he na ade asem no ko se wo be kwai ne se ne chena da ti ni nyina be di akire ni akohwe se ye wadwu ana se ye court ben na fe ye hunu emu nchire mu na ye gusu ye wie na na sisi ba ma we won share shoot da on share say na opanyi be fe mensa Hayford wo wura ha no se sisi nkasa sa Bema dear ye ni na temsa wama quotation Psalm 141 the verse number 3 ye bekin kai midi e de Ohemaa Benewaa tena se na ye ni enkommo no evangelist come on Psalm 141 verses number 3 Osi Ruade fa orenwen mano na hwe mano fa ponos ano okay nkuma koma enko nsemmone ho se mene onipa amumuyefo bedi nsemmone wow ona ma menka ose ma menka ose ma menka won akono wade bi enhwe okay bema hona no eni esi supa o edasi ase dipa ho hwe hu yi pa asasi so e won school mu ne won no okra America no meba mame enko bekin chen na beki ate say man pa charade adon ba na wukunu no pa cha ade na do ba e pa cha de adem ba ele se mene na atana 9 years ba nya me ho ade 123 sa nti America cleaning tokwa e bai tokwa na e bai ni nyina ko wie sikantwe eni mekun nti na mesu be ma we quotation wa sisi ya no enti bamai e ma me de ne ko Atasmanso police station ana that day the ma me de ne ko Atasmanso police station na me yare okay ana wono nso no me ne tie ne se me yare a onfa me nko hospital ana so ma me nko o kire meduru e fie ti se me ye na ekwa a abibidro yes onim haban mu pa wow me ye na ekwa na asaba wow enti me yare serious ana me ye se there bi me ko hospital ti me ko hospital nyame anim ne wona be yi me enti obeyi me akire no me san yare bi me yem me wo akwa na me nya asa problem enti me ko hospital ho no me obeyi me ba fie ana yare ne san ba ye na obi pa adwuma ma me wanwea nkwanta okay ana me koye na ye clinic adwuma enti me koye adwuma no 2 weeks ana me dinya eska enti me bedru fie ade a chie na nadwo ana ye na nopa ana ono no ansu to adwale awi ana jane da ho ana me de da sen kosi so se me no ansu adwale me ne ma na ye miensa ana me am su kita miensa dada oh mama miensa dada asana obehu be me asana me behu what if you say me pa cho afena me nya 30 years 30 years and we was 6 wow 5 be ma ba ko wow enti waya no say wono na emeso jamame na me mfa ensuo sisunwale me mana o ma de he wono ne man sa tan kan man panyufo no kwa ne bia ni me nchen okay o ba panyanya beze pa cho 30 years 50 aye July 4th July ya to put the 13 no na wo 6 na za wo first one no wo 17 years ish enti me ya no wo freedom pie wo pie ye no ono wo se ai krase ni ba adwumifo ana why de wo ye wi na me din so wo de me ba se wo kana de ya me bi te wo de ya e bone ma wo ba mi anu bo me no san bo me ni so tami mu aya Psalm 141 the verse number 3 ana me ka wa ka na no sani wo na ko tu ni quotation ti mu musa no da bi se wo ya kan na wa bon sam na no de Yesu achi no ya de o say bon sam o ye Yesu de ya minim ni o ya ne de tani wo ni Yesu bofo you na ko ya na san da na hu ni Lucifer amani pebre nti wo so tsa be me Lucifer Lucifer mpa choma enti me ya no wo bo mani so no afede no wa sha ase edi matem
Ewo jana ho keke. Jana ho na ne ba na me man panyimfo no ne ba ye de ne frink nan e ba ye na akra na net. Ntina wo de sekan so kodo yo so ye de ntina sekan ne twere enche. Anu wase krasi ni ba jimifu mu de jimi na hwe kene ka be hu ni awonpe. Mi wa na wonya be ma hwe no si krasi ni ba jimifu de jimi na hwe wo do be ntokwa no wo ho. E de na de ntokwa no ba na e de hu ntokwa. Mi refi adekwa de ntokwa ne ba ye but ono na de ban ne se bia wasoro na pana wo be iskan. Wonyi scan. Ebi wo ho no ma wo twen na me makoka firi bia 10 11 na nkwane ni bi yo na mo de adwuma na so e pa cha me che plantain chip so de kwa chima ma me nyemu a me gina gya ho sa akopam se menya 8 months e cha so de kwa chima me ton kokobin traffic santasi wo was me fa fo mu frida aban new site back ejetia me beton su wo kejetia me sense na hwede ye kokobin me che chips na what do you for enti ma wo hu ne sa no obefa me fofofo enkwala no wotimi hwe mu ama ya 50 cedis wono ne de baako mimi de amienu ana me ne de miensa wose me kom papa wa ba minister 50 cedis eno ano no bi wo ha 2 weeks wono ne de ni be ko school me ma wo mu nyina ska wo ba no am wono ne de ni ska ko school twa me de ne ja wotimi ema ye 50 cedis the whole day wono be kwa adwuma ba be dibi me ne de miensa no ebedi no ma ne de ni ska no mu ko school me ne de miensa 4.5 erade yankopon na dom ne ne mobro hu na kita ye mu na se wa ma ye kra ho amasem anadwum nsem do so ne so ene wa ma enkwan ye de na de eka nyina ne se enya ya ho den enya etumi ne mum ye twede yampon yankopon no kuto na wo se fata ayeye kita nsabo so me no ne de to so aduonu nkron e wo afimpemienu ene aduonu mu ene dai na ye da ye yankopon no asese ene nso ode acheye ene eye eda bnada na wo hwa wo bre no a eye donko abapa ho sima dunum insurance 104.5 jumadi a wabetu se yedi eye obra jumadi mi amedi jumadi hu chia me meeting ede Ohemaa Benewaa me motivation and me kwansha sam kakra me de ma wo nyina ne se don't dream about success but get up and work for it. Obo ase me so dai na me sikani na me asem komkwa se be me ye de me ye sometimes the commission do I shato so na if you don't work for it wada ye so wani so ade hunu wati mu po enti na ya na ye kase niema ye pese enya no na form no wafa ne saa kwa esese wo kentire wo na wo pre na wo pe enu nti wo yiedie no ma ne nya da yesom nko a wani ti ana say wo da wo kete so da bi but rise up and then fight and work for it we any me motivation am dey ma ene bna day me ma Facebook arefo nyina kwa ba yedem live on Facebook Nhyira 104.5 sanso na YouTube no aye Nhyira TV etibomodia mema aye class captains compound prefect friend say chaplain ne school prefect mema mo nyina mo akwaba munsuso mu na fe munche ma munfradofo ne nyina ni djuma no ema ne nye kama pa emfa emaye feedback akra wo ho aye Mr. Robert Okran eno aye kinkan ni DNA
wɔne ɛyɛ maame Mavis ye kinkan wɔnum DNA wa hanum sei ye nyina ye kai sɛ ɛyɛ Isaac ya DNA ne ye kan ye no na enye ne papa no no wɔka sɛ wɔwɔ asɛm bi ka na emum on canning from ma just here kofom branch 104.5 MCR sa I ready afato so my behwe ebra ye call from no ye ni wono mo kasa ye se de si ye na bufo no na no den so panyin no na ne ho wo super papa na oba no so de wo kan wo se wono die menya hwe o ma menya hwe eti ye call from no we big mama na eti we Mr. Robert so enete wo no ye ne abadwafo nyina atena se ne wonum kasa ma komato ye mo bai eti wo ye se de adro no de nkrata no ekura no no wode kwadan busua na fa busua panyin som na fa wonum fra wonum de hye no misa ne se nia asi wa hai asechire ne sen ye ne oba no so kasa ma ogi tum se ai wono so ebekọ no akọbọ eye na busua amane eti eja sori ye no ebrase ewo fomo masumdwe bai ma wonum ye ja wonum kwan na enti ya nya ne se wonum akodum kan asumdwem ye be free traba bia no ye mama so ensi ewo eho ye feedback akra ye wo eno no na ene ye bedi nkomo ye nyina ye kai papa onto aye fia no say opanyini Samuel ko fifori ye be hye dwumade ye ase ya opanyini asa ba biem na me se brancha 104.5 on Facebook YouTube for tutumri ka behwe opanyini ne ba no wo bokuntunkuni mu wa hwe ne chacha kokko ye kwabene yo kwabene ena wa hwe ne chacha ene ye bisa ne so opanyini na den wanya ye wose da bi mini ye bia na ne aden wose ye fro so a meka de ewom a kire mo kame woni am opanyini Samuel fori akwaba ne emisa ne se aden ni kuntunkuni opanyini apom te say ai mam da se Baba kuminu nene kampensa. Okay. She said net 29th. Eba. Na second buy no. O kasa chere mi bumu tie mu. Yeah. Some me friend kwala no ma yede akasa. Up to now mente hwe. Unti wonu munka. Mentu omunka. Obi am frɛ me frɛ bi so obi to blacklist. Me from somewhere Kofi Furi. Okay. If you Roman, it was a promise. We are driving from Sakasaka. Sakasaka? We got him, no. Okay. Now, Sakasaka, what did you say? Master Bakope. Okay. Oko Nigeria, if from somewhere, Babatunde. Babatunde. Near the Papa would do back with Tosun. The woman say, Min to Kushia and French. Okay. Some minutes on one quando on Qualanoa. Cope Mecha Quine. Me insisted her biom. Ne nipa no so a ogina se ja. All de me ba e ma ware abra me tiases me papa wudu ba to so no. Ene papa no ma me mai 135. Me wo pase bia anti. Na so utumi no bi ba e ma ware. Abra wan kan to papa se be sinde. Mfie se ni. Se ma me na ware no wan se be oba ne mo bi di wachi. Enti ega ne kura ne say na fe me so ne kura ne say nkwara me nto omo me nto omo nka de a one mkopa me kira kwan two papa do je o say ja no o mitrim maame na busua na etena ase de me ba e ma aware na yam mama ne no nso no mo bi ka. Okay, eja fori nasemu no eno no obadwumadie die se de munim no asomdwe nti eno ye wo ha na bra asem no di kan ba ye ne ye bo modene pa fi se nanke pese ye di asem no dane eye mofra yi maame eti ye ne maame no kasa ye maame ne gitu mu se ai wono nso ne ne ma no beko na oni nkoda no akokasa opanyini ba bie mu ye fra obatai no obatai ne kan se wono die mene me mane nyanka bibia o yankasa ye ene ye deto ye ho so se ai ye dwumadie no no eti opanyini number wodi ama no ye befre producer frey obo opanyini saboko fifori dia wo ba no se ye minim ne ba bia mia me frey mame ko big mama ho ono nso agi epi so se ono nso bedi akire na yahwe na de ya wom ni se abaya na block eye producer
me so me number me the friend no wa block it e bia na big mama de obenya seven for bia ka che mama na pon to say am ya do me wa kosia eja fori ne ba no oba no de oyusufo no what say akua de akua menu ya yeboa akua menu ya yeboa na onya no no ya yeboa na menya no okay what to say me friend no ka che me say a wrong lie and I'm so wo number na me free na me ka say free Nhyira FM na me so de me to blacklist it anti wo so blacklist me so block me wow ti ma me friend ne ma me no me friend ne ma me no na ne ma me ne say ogusu no o mo kasa sana ma me ne ka kire me okay baby amiti ene said yesi ede ensem eja me na me di chia me die wadaroma obra free producer ne mpanyimfo so ya bom modern bia senka ya be ma sumdwe aba etinya ba kofo na afre Mr. Fowi afre me ama afre bi big mama nso afre bi na akua ya bua se hwan no minimara se bia na onimwo ananso se wonimwo enu o hyedade a ba bia ye de aduro no ajafori ya ye ya famu die eti yentimi nya ho bibia bia na mama to ase se wo so onimi a ta me ka so buru kwa antoa no ye mama hira pakotoa ska 1 million ena me ka che busu apeni mo de hye be ye no ho ade mam minsan kwa minsan kan yo minsan kan nti hira akoran ko wai ye so wonyem nam so wonyem so betima take am aba mba pani ne bai me yere ne bai up to now me hu omo me second born no abin tom papa wo me no papa no ma ntom mu da ekosta me wu papa ko bri ye bo a mam da do me no na me kwala me nto omo se ma me ne se o senso gu ni yam na wo nkwala no dia me nyina fidie so nka sambo ni bi da nkwa me fa so na kobiri wo frɛ yi ase na eba me ni na abre me nkwa yie obi bia bisa me kwa bisi da bi what the content na me fra sa kwa me we okay mo ntare we be 29 yes and na 29 yes okay nti kwa bia so me ofifori me hunya anka ni aduru me pe me machi akwan no so mo so nyom pa ne me me pe mo chi akwan na be man so gina ye ode me ba ma aware no o na ebusuafo mu nyina yi na oba no so gina ye ede me ba e ma aware no so o na ebusuafo mu nyina yi bibili wi ase anka da ntu prum be wi mi nsi ha bio eja ma mi ti wa ya ye bo a ene ba ko se akua menu ma ya ba mu bi senanke epe na ya siesie ma sumdwe aba ya famu dia amaka opanyin fori asem a waka mensa mo ne tofa aha ne de besi mamti wa media me tufu sa wo ye ba tan enti ye bibi ansa na agensemu wadaroma tiaja meda wase na menkom a tosu mienu so na mema Bismarck akwaba beko me ba ne be wonu kuada okay maame ne du ekua okay e china wukuo me maboa me hu dada me mpasa ba me hunyanka beto mra eni aduru aha nti ne mama me pese me ka sem wato fam no bia gira bonta ka se bia papa o kan kwata fam me de maso nyo metrim sem kwa so nyem mo papa no me dia kopem ba kira kwan me da mase yenso ye dase e wo honom Bismarck se fa efri eye akwasi hu nkokọ ton e na waba na ne nkomo a wade ba ye no emu odeye enu ti misrew bra na ye misa Bismarck se ewie ne nante se ne se obese o dije dem ma mini ubenya asemo ti fa jashia me ewie de na de onam ewie de ma mpa choboko FM Bismarck se fa me ka se free nkokwa akwasi okay the year 2022 and I'm home go be a friend Janet but before I san number be home no go school upset me hu nan san obeko school to ma kwan aye oba me nchen no call ma mo no nti first semester na oba aye no ena uhu no sai se uhu no sai me hu na me pe no o pe na sai uhu na pe no sai bright ko so echi anam se me hu na pe no o pe na sai me pe na sai manage no pe se me ne tra on okay nti we na sai abre no free school aba na no wen wusia na na oba be ko school okay ene me di hu okay ti me hu na me ne ka sai na enti ase ye adwuma
Okay. Nti ọma kwan ya ọba me hono. Na ọkọ ne maame mo no. Ọba na ọkọ. Nti first semester say ọba na ka che me say onko school ni biom na ọdwen say ọkọ school na me mbefa na chi. Nti What's it say? Office me ko school. First semester no. That's how we know na ọkọ ba wo ho no ma me nya betem me. Bra na ọkọ a na wa ba wo ho no mo no. Ọkọ bia na wa ba wo ho no. Edi say o makwa na ọba wo na opon school na ọba wo. O makwa na ọba me ho no. Okay. Ọba ye ndade na ọba ye na ade anchi na me san edi ni trankam na me ni nyina akọ ye. No kita school niema na me ni nyina akọ ye. Okay. Nti ana also what say? Ọba biem na also say. First semester na mu no me de ne call ma mo wie no e no ka che me say wa ka che ma mo say on ko school and me say de ntia e no say odwen say bia o ko school na me be fa na chi o ko school be fa na chi be ni asem be kura ni secondary school ni abaya na wo ko school me ma wie na wo wie school yeah and won ya tinka ni say Bismarck odo me do wonti me nya ho nko school say me ko school a obere bi wo mechi to aso nti o ma na me say o de wonya botrema no wansa nti me ko adwuma me ba na o de ne nema ba that's what they say yo o de ne nta like ne bag ne nema ba na nema be na o bag ne nema be no de ba ho entale o hihye o fi entale na o bag be mu sa travel bag ni o de ba wo ho yeah okay am chance me ni finto abon fancy inside one no ti me bae no na me ka che ni say na esi ano ba no cry ana no say ni ma me mu ni o mu kwafu ene waba ni so kemati nti na me ne me bra ba ku bi na wo fie anajo no na me suru because no cause going to me expect say bia betima senti me ma ne friend papa e ma me ti ni papa che me kasa no kan say se me mi nim na me ma ne ba ne basu ma ka so no ma obebo me dua o so dim na ma ne ba ne de ya esan ba efia kwasu oba sumna ka so bi ma obebo me dua me ma ne ntra me ho no ma sasai ende na me nim nti o kan sa no ma ntan kwasu bi na me de amihye ka te ko no ti ma mfre ni bi ti me ye ho no ma na me ne kasa ese wo de onya botre no onya de onko school no na wo de amhye ka te ko no wan fa amhye na bi se okay wo se de ba na ma ne ma na me mu de ma me mu anan na nka me ko na me ko hwe de papa no beka wan ko man pa cho no kre ma ko no okay tu de na saware na no wife no mo enjoy wo fie yeza nti no me ne kasa no san ko school ni bi okoe no 1 week time no san ba e no kan mo no ti so bi bo me pon me bi na e ho no en me se aden en no san ba no si ni tie ne ya nti no wode no afra di student for na ba fie ani akra we akra bone en me se aden nti na uti o ya no wan san zi atana so wan kan chi obi a no si ontimi na ho no ma hu ni hu se onyam nti no osiro se be pia ma school mo for no obi amon be sire no asabe na wo bo agum be sei mamba cha o ma senye me ma se e ba na you think komo so utimi usha sab de wo kese okọ no aba no na wo wa yo be sei anti betimi a generate yin sei minim ne ntia me bisa usa best time da nyina no makwa no ba wo ni anya se pe akoma no ba mo ba first semester no na no bo di sei oba ye no oba mencha we efi kidade no ena no misama ne ko no ma mo osu ma kese ho no anti wa na ma de anchi yeah dade na no misama ne ko e oba mo ye bibi ba chan awia de samai to so to ko ma mo no na oba ye no and I want to na oba na menenu e wo inside nti te di mano me ka je so nko school no ko e nti no 1 week time no san ba e asi ni tie ne ya nto de ho afa student for na ba fi okay me say me ss ma wi ma ko bi da nti no ti keke ye o ya no wa ba fi me pese wa ko school because atam na ne ma me so ya we se ko school yeah nti no e ba sa no e me ka che ni say
me person papa be sign after my can sign since me be my chairman nti oka chairman say o school mo hu no say like why basa bi as o hu so wanyam basa say onanti anu aboya na nikum ni oka sign since me chairman nti oka sign chairman no ni 1 week time uma bi ene tifi ni ma me ba ho no no ka chairman say ya get no wanyam nti oka sign no and you made me ma when go no koto test I would ask to buy koto day pregnancy test yeah some be your tongue I will call ask to go o say a friend of pregnancy tester o say test yanko you know about sam and when again be na ehum na wanyimampa sukuu ni no pa chan nti okọ ade chi no pepepe na me ofa mo ba say so nko tun de ne ko ma me mo no to no okonya ne osi me ka kwan so de onko to ko ne ma me mo no ade pa na osusu se mo be wo betika wo so wa wo dwene se wo be fa na chi na afi wo san firi okura no osu na ne me ka ka ko ba de pa na osusu se mo be wo beti hwi udom sa na wo hwe no pa na wo ska Sato na fin ma wi school about phone tina fin na me ya adwuma kakra. Ba nti na sika ni honya za. Enti de enti no betika wo sa. Amba cho mi no kra mi ni. Na wo nche da nte ase. Okay. To aso e. To ko no ma me mo no no. Be say a man time. And of frame gidi. Onyam na opese okoyigu. Let me see. See me aware so when you want on the coy until me ma enyin nti de anu oye no de bufoni pressure na yakasa ena me ma ga no ye fa ni ma me na ne ma me so o mu wafuum nti ni ma me so pa me cho he ni ma manis ka ma na nkwanko hia eye abaya na ma me ena onzo o ma o self cho nse wo srewa mema ne ba ni nkoyi nyinsa ni ntumu okay amesi ma mpa chi o mati nti no edi be 3 days time no fra me ka che me say opese oba menchen wa kwasumo na on peso be wu sumra kese wono amisi mati nto ba me chen say me ma me oni na mo ni time sa nti no de owo ho no me ye and o see you nto oba menchen a no okọ oba no okọ nti the last time ye wadwuma mu na ofre me ma ne ma me e ka chen say o se ma me busan say woni hwan na nyem e na o ka si ni pa ko no wa kwasumo Debio time wa ono ka kire o se opeso okoyi guo na woni ne ma me kasa e mo ma me ka kire o sa na o ka e o mama ni sika ma ne fa nkoyi nwuni nyina na ma me nim nipa ko woni ne me ne kasa o fon ba na onim manim okay ne ma me ni omu bia obi na onim manim age girl no nko okay enti no o kan sa me ne kasa o fon si ma me ne say e be de so no obi ba ba nim no mu nim enti ne papa se memra nti no kan sa no misi o mati mi so me nkwa me ntimi nkontimi ne me wo fa mo ene ma me mo ne koye ende ma ye koye na nya easy ne papa ne se me ase ne de hie nti no oba chimatum kroni omukro se no de nke no kre na sa akra no ko school omukro ni police station ho no ti no oye sa na ye di na me ma me no mo kasa ya tini ye ko bia nso ya ye han ka na de ko no okay ye ko no 5 times you know ye ko first one and ye sa ko second one ye ko no en papa no e kan say ne ba no aje ma ye no ho ade ansa no wa wo ti ye ko me wo fa ba ko so ya nhwe nipa o de snap ani ska she nwra kum se kwa no ko da ma papa no mu se o mu de che me nchen no ne papa ni su wonsu ska sa na nanka mu de ko huna ni mu no me wo fa de snap ba ko na formula she nwra kum ba wa o ma so mu ti mu sa de mo ade ba fi okay ti ni ye ba ye no me ye ma argument o ha no oba ne saba me nche otimbe di 1 month bu 3 weeks no san ko ne ma mo 1 week time no san ba me nche ntino me ne nya na o no bu okra me timi kom ho no eno mu e ko ye adwuma e de na si bra wanim obewo yi nyesa se wawo me ka se bra wanim tina so me cha se nkomo no twebere ne mu is always ono awa ha obi awa ha nte se obi aso kan de nti bra mu ko ya mu di sika nka mu di ko hura ni mu no a o papa anye no owo ye
ana wo ye ne ho ade ma anya ne ho ade okay nti no na o best 4 months mu ti oba me nchen no oba me nchen no nti no dede na awo kan no no me nchen na ofre ka bi wo mo ho no na obefa no na ko wo o ma me ti mi ni nyina na wo no akwara na wo ye na ya ye adwuma bi ba ni scan ma nti na me nko ho no ti di be se a man time no na ye ko no na me tuto niema ekoye niema bensa me tontuma Liz na me di akokọ ni banchi body na diska kan ska say me ma get no 300 okay and me de obese me na me kasa na he na hwe and me de kan ho man ye ko ye no ento Malays akokọ na de 300 banchi body ni ade se wudi dwa nkasa and ye de ko ye ni mpaboa mpaboa be sha ko ba bi okay nti no ye ko ye no na na ma me say akwala no ko titwa ni hospital bay no aje wa twia but aje mi twia ekese ni dua ekotwa ni dua awia nti se na ko titwa den sei tase ekotwa ni dua no a twia eno na kire se me na me wo akwala no ena me twia de ma ne ma me no eno so tia sei Mr. Evangelist ya kikabo ma me wa me twia 2 million eno ni dua na mu kotwa no ene de any hospital bay no so 11 okay 200 yeah okay yo ni ja ono mbae ntino oba me nchen me ni nya na etiye bibia no oye oni sister bi eton mo kra oye hono oye adwuma me oba na ko owo ye ni nyina no beda o tete meko owo ye ni de wonya 2 months 3 weeks ansa na oba me nchen me ni nya na ti edan ba ku ena ye ono musa na ne ma me frɛ ni sei o me boa ne nto sitie ena okoye ntino okoye no menim de kosi ho no be say 2 weeks time no no frɛ me ka che me say oni mi agyae like me man ida so oni be agyae kwa na se be man 1 month time me ho no man ti ni fi se oni ni nti a me tie nyina me dwena de bi hu se ene ma wo ye nyina na ite se wo ye panyine wonim se de si ni oba tena ni mo ba ye na oba wo wati bi de adwe pa na ba wutrim ana wo de ye zana de tie ni se me nim panifo na TV ntina ba sa mo cheche me nyama me de beko okay wow ntino ntu so afra so person ye de wonu ujai o say ida se be man 1 month ana say obadwen ho ntina de chi bi no ofra me say ontimi ni ntina bi me so okay me ni problem kra that am na ne ba no say no 1 year 4 months okay eno ofra say ba bi aduru no wontimi no ntina bi wan kan de kra wa ye wanka to so ntino eba sa me say okay Martin ntino oka che me say oba be yini niama afim ho no emisi o Martin ntina me mu adwuma ana taxi bi betwa mu na no ne maame mu na tim ne maame ne ni aba no bu sa me say me dan kin wen emisi o me kin dem da kwa hye me na mo no na me pentem tin ma fa hye ba bia me de hye so no ni ba bia me de me kin hye to mo ba ye no ko bu sa me na no ani me na si ma fa kin bia nya no omo ko efie ho no no ba bia me dan nkomo omo kwa ko bupu nani omo ko bupu no ani sa me ba me fie ru an ka che me adentia minim ene fie ru an ka si da bi aje me wo ho no mu bi ansa no me obemo abi so bi ni ho aye mu ni pu nani ta ne fie ru an ka che me okay nti me ba ne bebie dan na omo yi omo niam akoye nti di ba si 2 weeks time no ena me ni me nua ba ko o nkoko no so be ko ne ma me to so de niam e kwa akoma ne ma me ni sa dia on twen me na me to niam akaka ne ye kwa me da makwala no ti me to niam o ka so no waje nyina o san ye shopping foforo ade ko ma wo bay 11 July ya okay ni me de ko ye ti me ye ba na me san discount e she ne ma me akwala ne nanansa say me de 100 cedis discount wo say ebia bebi o mu hia me bia no me da fama ntino me de man wie na ija ye ko ye no ni wuku da ye ko Friday ni wuku da eno frɛ me ka che me say ai akwala na me ne wo ye no enya me ba
ase na me de magini ejo ka se kabina me hwa de God was a boy who to be so share na me a asam na wura me don bem na edi na baba no me say de na usi di asam ne nam kona we ni ade na anu asese osa kwala na nya me ba na ye boy bi e fa no kofi wa yo ne ti kro ni so e ba ha do kan sa me sisa mum me si o matin ti me kokko ka che ma me ne me na ne me ofa ti me ofa na okoti ni kuku anyi no be na de asan wonti me mfo kanko e no fra ge ni papa e ka che ni se ni oba na ka che me ofa ase no ntino papa ne papa ka se me ofa nka te ko no musa ne ba no do kan sa okay e wo de o ka te no busa yi ni mu asam ko e ko so ti papa ne san fra back no e no kan sa de chi Thursday no ko be ba no akosu wonu up to now on see wonu o mu bia nsu fra wo ofa fra say e fra ge ni papa no abaye papa de tu nanim say de abaye ya kani wo se akoda na nye eye me wo fa ase ne ba nya sa anu oji tu mu say o mami misa me ba no na me frɛ okay to o san frɛ back no e no ka che me wo fa ase ade chinya woda obeba anopa tututu na kodi mo e na ba nya sa o kan sa no obi anu a wasi ho no biem edi be say asamo no de 2 weeks time pepe ni 2 weeks ni pepe okay then tina ba ti man pa cho Nhyira from de menem na mo nyina ta tie mu popo tina ye ta ni yin family share ni men ya kan se ni ye ba ha si na maboa ni mahwehwe mama Besmark sifa ma o be ma mo pia fo ate so de wasi na ma kakra wa keka no de wa kan no so na me gina de ma mo pia fo se wuti me hwe ba ma chese nyasem kitwa na Janet oferi wa bo atin ti mi ka se akwada no nya obo ne tami sim no beja nyina nya oba enti pe ba bi fa na Janet wa enti mama ma Janet akwaba Jane eti say Jane ye bi ka ho na time I catch Bismarck say odo Bismarck me go school I from a cheap say me go school da minim to na de kai but onye sa it ye bi ka mature your voice Jane unim Bismarck sifa I dey na wo in time Jane kasakese pacho kasakese okay asa na be ko SS kra see you could do 1 month e wo school see e ba e na me ba ni ho na me ko okay na me chem ma me see school ni mo e njumo ti nko den tina na o se won school bi no wani nyi school no ho bibia wura wo ba bi nti wani nyi school ho na dey nti say wuti bi ka obi wo so o ma bon me ko school me ti ni mu am nti na me ko school no enti me se mo fa me ko to adwuma mu dey na ma e be hye o mu se da bi school no me ko biem dey Bismarck kan no no kre Bismarck who try to Jane so amba cho da bi Bismarck say o ka kire ne say Bismarck me ja o ko school a o be fa machi enti me ko school ni biem extra money there be okay chere no sa ka hwe nanimu e Bismarck wo se wanka bibia sa nchero ma o kan sa e ma eduba bi kwa mbo ka che me say eduba bi kwa ka che me say o hon ma face be fa na chinti me enye mujafra hi me kan say Janet that na me ni wo inside me twa ntro Mama, me twa ntro Mama, tamu award omu wo mu yi fontom gini ade no no mu di mbumbu fumpana ni ho eji omu ye no ni mu nkomo omu die nti wo de eja no wo ka kire wo se ni mojafra an me se me ye mama kasa o no kan say kasa e so me ni mojafra na ele na umpe no ah Janet kasa kese misra wo
na umpe be ma no na wona na tie sa na wo ka mama kwa sinyi sen ba ye na sinyi sen nya ma nyina ofri school ma wo ba ne ho na me ba ne ho no de maka sin me pe no ba nyi sen ba ye na do no tie woni so me pese me ne be ko so atina ko achi wo se say me say ni sen ma ye aha ende na me don but nyi sen ba ye na enye ne dia ada na enye ne dia ama me fi school mu ba ye me free ni honom di be 1 month me bu mi nsa me bu mi nsa chi ni me ne da boy ni dai eti wu na obodo bu game oni Bismarck tie nya sa obe ma foforo Janet mama oni Bismarck tie nyina no wo sa wo be ma foforo eti time be na wo sa be ma ne ho na time be no so na wo ba Bismarck ho yenye calculation no ne enwese mu beda ho a mama me free ni ho ni de ma mani ho bi tebi o si time wa na uko school na wo dwane free school mu ba ne ho na me nko bi na wonya hu be ma no nti brebe na hu be ma no me free ni ho wo free ni ho brebe e papa ma me ko fa me ni ma me ne boy na otwe abubo ya ene ko fa ye ti me ko fa ba ye ni asa ni ma ne de o ko fa ye no wa wo dabi ni ma ben asam no ya mbibi bi o Bismarck kasa yi hunim kasa di time no be fa ne niema me di kan ko fa me nioma me ba na wase wo de na ya me Bismarck time ben na obey be fa ne niema wa ma wo nchen biem time na oba na ka so nko school ni biem na me ka se me ofa mo e ka chance ye ni sade a wonko na e bia na papa ye boni bi atia me nti no okoye no eno no okọ no amfane ne ma anko o de kakra bi na koye ti di be si 1 week 2 weeks time no anopa be 6 ena oni boy bi e be fa enkae na aka no e koye eti eno de obe fa enkae na that time no nyem tata me na ma me na ka che ne se aka che me se nyinsen no wo honum ba me ya behwe eyi mame behwe ma de bo mechi mame ne ase mu na ho ne ma me be o wa kwasu no aka ono no ya we ma ono no ya we ese ma me ne kan sa che ono kwampo di kan be ka che mo dem se onyam nti me ko minim okọ do koye no no ho me ba ye nyere ma ma o ka kire wo se onyam ansa no wo be fa ne niema no ai ma chobo Janet wo ka kire your Bismarck say onyam ansa na wo fa wo niema no Bismarck o ka bibia ya ma me hu ne ete o ma me na o kan me ko ni fie ni sis gen nani ma ni gen ti fie o ba nani ma me ti ba fufuro nti me ni nyina ne ko ho ni ma me me say wo ka kire Bismarck say obi say menyimo wo kan ansa wo fa wo niema no dabi me ko fa niema ni achi no aha ansa mi hu se nyinsen wo no nti ni ma me mo pressure me say hwan ya na boy na me ni na nyim ye no so no mo si fie ho no omo pese me ko ho no ma ware Sami so say be am na so na that time no was one wade na me ma me mo say omo pese me ni fie ofo ni bia betena enti that time na ma me agitum say wode wo be ma be ma nti o si wade hu gina ye na wane ka sa asem ne kire wo wane ma wo sa adwene ne say de wo kan wo ma me ni e mewi a mebisa no wane ma wo sa adwene ne say be ma na me gidi se me ne na nyinsen no me ma me say on pese me kwa ko ware ofie nti se me pa obi nam de nyinsen ne hye no ama yo bia ne na wo de ko hye wo ma me le ni me ma me mo kekan omo kan ne say no mo say that fie ho ni nye fie o me say sa kwala no me pese oni ne be nanti ma me sa bra no wasan ase se obe wanya me masem me de me nim me say opia bonten na me ka kire me say me pese obe pia bonten efi say sata me kura na sata ma wo ka asem we no kura no me chesa me dwi kura me nti ase ma me ba tan a wona obatie wudu ba ko to sukuu mu wo hwa sa akoda ne be ko sukuu meba wo me nyama wo so kura me pese me ni akoda ne kasa wie na nansam wo kan sipo na ase o ya sha wo se wo na otu no fo se fie na wo kom dia me mpere ma anwa ho nti na ma me bisa wo me nka so nkwa ware o
no pia bonti mi hu se oni na ejirejira na me ka cha ni se on hwe ni hu ye awo abemu ano na sa akwala ne de me pese odin obekwa akotwempna no ko school ma nka se won ko wale ana se won ko twempna meba mame je onana no na bobo no na mintimi ne eye Janet and Casafi said, no, Bianca, Mamma, because me, Mammy, and come on, my dear, we are full now fast, my brother won't tell the over can has and Kuama, you're somewhere near ye. As some no abano, a friend is a Janet, Alpha Faber, may say, say, oh, that's all baby summer, so miss me what the American. Janet Fadi and a bob, money, dear, and I were. And you're never to me, I and and never to me as a son, but I never in it. She said, Mamma say, so who be transfer with me so pass it. I was young branch 104.5 on Facebook. Now YouTube and share TV. A banny mammy in Tamasam, a banny say, Mammy, when I can't you say, who to me for some mammy in coffee wow, dear. Mamma say, me. What they train to do is one, some of me can. A very one. Janet. Once a more work and insist and you didn't them. What did you do, mammy? No, will become. But I am telling you, my time was your concern why them no be area. Until Mr. Mekoko, Mamma Coco, and I say Facebook for say, Mekoko, Menko for the name to be binty. The person who free whoopem. Now what should I say, Nimusadia, Tia, Casamani so. Now you won't quite a befaswa, your babu. Bama so ko school nyina no no na tie oba no apam sesa ko school wo se da bi school no de wo nko ma bi sa de ne ma wo ja school wo se woni ma de ko so bama si ni nti wo so obefa wa chi nti e na wo ja school no e be di na chi enum ho nyinsan aba wa hwe nyinsan no ama wo nim se ono de onim so ono na nyem e ye de na fa obeka sa na wo no no na o do bama bi otwa bobo ya. Yay. Mama. Back me in me go school there and then me call me done. Buy me pen and Sabra dey na ma odon. O anya say when say. Me got 20 years. At the time I hu be me na wo fie say. Mama was 17 to 18. That time now you're virgin. Huh? Hey, big mama. Sabre ni nyina na wo nya virgin. 17 na wo nya virgin. When break you virginity? Maybe I'm Okotena he. Janet, one tell one man kasam fada pe ba ko a. Minu me no. Okotena he na okotena he. Okotena me auntie binche. Kofodia. Okay, it's one head then I'll break you virginity. Mama, one day I'm going no more shame, papa. Name Konya and no nation school. No, that I'm not where I says. Now was a no crow, no money, no more. Chat time now was a more JHS saying 1 and 2. And then I'll break you virginity. Found questions any area. No, we had be any need. You could share no way of wine a year day. Now, Timmy Sukuni, our JHS, who could our humano. Jane, Mamma, would you have a tennis and I say, oh, ma, on Peso Becassa, Yan Wobble. Janet, Jane, and ma, what Tom will found with the virginity, no. And then you will be Benjamin, that's your virginal. A month for the name of so beside your mind, fear Mupase Muche, and I say, I dare not hold you. Into your pursuers, a young monkey at ye. Now they are not sure that then I will through Pem say, oh, me, would the moon Montano. Then a mouth, what would you? Okay, to Sabemano, one no break your virginity now and it to say, only on also came for bear saying. They me feel me bam, mamma. Okay, to one what would he say, Okofodia? 7 years. Tis what do you say? 7 years. Go no, sir. Auntie, or call mamma, or call no, bear say. No, bear say. No, 10 years. No,
Okay, it's 10 years and the time bang now break you virginity no. Time bang and I come the way my ukoshi and nipanwa, so babo until do woman no. Unya 16 no. Anyo ya. The okoye di kind anyo ya. Okay, it's 16 na no. Besi be 18 wa wo de be back to mama one day na say nipa na won ne wo ho. My friend say Gabriel oye den Kasa de ntia mama ibisa ne say wo su no hwe wo nti oye den no oye den ono awo company we bank manager na no oye den no oye den mama no oye adwuma wo ni mama wo ba ni adwuma na ni adwuma ko ti sabe na oni hia na we no o dan wo bibia ti wo nkofo na akotro mo nche no mantimi ahwe oye ma utimi kokoda ba ma echi sa ba wo. Okay, yamra Bismarck azemi su kire me de enti akoda na nya Bismarck ba. Mama. Me kofa me ni amani free ni hono kase ni boy ni ba obe fae. Sa time me ba ni bu ni sa. Ofri him ba. Me free ni ho ba. Nya me menses. Me menses na chin me ne wayo no edai. Wayo no so ye de adwuma. Ono no twa bobo ya. Okay. Enti time ben na uka kire be men se Bismarck mehia be ma foforo ntimi ne wajai na oni wayo kodai. Mama ko fa me na man ba de me man kan chense me. Tu woni wayo dai echi no woni Bismarck ameda biem. Bismarck de o kan no kre obefa ne ne ma no achi ya wo kan ye se odi kan ne obi otwa abobo ye bi na se wo ko so anya kokodo wo ko wo boyfriend fe na wo do new catch no abobo ye na se akofa wo ne ma ma fa abobo ye na ko wo de de wo so wo ni enti wo boyfriend na nko bi jo no wane wane kofa ne ma no me ne boy na no otwi papa abobo ye ene ko ye me pese me bisa se bro obefa ne ma ne ko ye na chi no woni na anabiem obefa ne ma ne ko ndie me ne na anabiem na sabre no aka cho so wonyem sama obefa ne ma ne ko ai odi abobo ya o ka so odi o papa abobo ya aba befa ne ma no oya we say friends ekoto test no na yin se ni dem nti no okoye no befa ai omde singo moto befa ne ma no meba enti won nwakoto test akotest ama to test no me ni ga ni ko ni mame won na ni mame ka che me say ohwe ni ma ase mi so bi oni mu timba efe ni me ka che ni sise ni mame ni ka ba me de pese me ko to test me hwe ti me ko to e me ni abana ni me enu nyina na ye na bibia ani test no mo ye no na me wo ho no bi no mo ye omo ye say ne ewom say lines na lines na say ne 2 Janet mama ne nye na2 na say ne ba eti Bismarck woni ma de mama senka me wa blan number ka mo fle me ni me enu nyina na ye e wo dem ye kwan na no ho e dan ne kwan na am say mo ye na Bismarck ni ho bi no enti ade no say emienu na wotwa tro say ba ko enye mienu. Okay, enti babia me gira no mame base mame facts I kire say mame ma Adum TV akwaba me ba twe me abusua me ma wakwaba emra Adum TV enenso da fofra Nyankopon no wode ache ye kwa kita onsabo so me ne de to so aduonu nkron wa 50 mienu ene aduonu no mu ene day obraju medie don real back no ye di ema ne ko ene ma betu ye say ye die nene ye nyina ye kai opanyini ko fori ya wo ba fidua emu se ne ma wo frɛ ne ma ne ma ne se wo nu mu ni no wo say 29th ne na opanyine ne ba nyasem ketwa se wani nya ne se me ka kire wi wa tutu ne kwabene wa hwe ne chacha kokko ane wasi nani wo ba dwuma de esu ne ma na kwaba bi sanse nante se ne sen no se me sha mo 29th me ba bi sa de asie ye de bo no producer Efrey Mr. Fori Efrey wo ba no
Emwaya a free a mama or the say big mama what they say Obana they say ya boa ano ba ne say nipa na mo boni di no me simini no wonya ne to so pe no a block you nya so me free bi ye de cha ono so free bi wate ne na waso ni no wa block no enti ya ma opanyin no ate ase say ye ni ba bi ya boa wo ya e be kwa kwahwe no nke ye fa phone ne so ne na no akasa ma sumdua ba ye no mamti waso kasa ye no wo say wono de opanyin pa so okoye bia won koye ti ne wase ni pedwa say ono oye lateni ba 29 naso okoye ne ma ama ye jane kwan ma ne ko na yonko beto so mienu e na yeguso ye dia mode abeto ye Bismarck sefa free eya kwasi hunkoko wono ko suku wa hia ye geneto for yo abo aten ono nso ye suku ni wonu maka wonu tama bo ani wo mu mpana twe na fe ma che so be kwet mi ka se ye Bismarck meja suku fi se mi ko suku a wo be famachi ti mejai no dada ni ti se ampa wa jai school no ama nyin se ya bem ama kwa SMP Bismarck abone kwa adu awie na yeguso ye ne Janet kasa na mode abetu ye etiji adwane tena se fredofo bi na ye ni nkomo ne mo meeting de Ohemaa Benewaa Janet mesidi na obetimi aka se supi se akoda no nya Bismarck ba mama nyinsen no tama ba e me nya ne me dai okay nti ye dan na otimi pene so ma Bismarck hwe wu nyinsen ni nyina Janet attention Can I see Mr. Baby Edo no de ye keka ko baby Edo eye den na woni mpe face be ma na wo ka wo de asem hye ne so na nyinsa ne ne de an wo de say what de say wayo de kofi wayo ya ye kofi wayo ana kofi wayo de hia sa na friend kofi wayo okay ayede na wo de be share Bismarck say Bismarck me no na nyem na wa hwe wa ma wa wo ma akoda no anya afi ene busumi kakra na wo hwe ya be na wo twe bienu ya mu wa fe na ka chen sa akwa na nye ne ba ade nti na wo yesa Janet me wa botra pa o uyo ba ena wo hwe nti me wa botra ma pa ti ne manya botra ne wo kasa no Misidi ena ma wunya akokodro nim se ye kofi wayo ena abo agumu na wo behwe Bismarck anim wo hwe kuru anim na wo temu de hye ne sem se je kokodi je na ma wo yesa mama me mam pese ni boy ni be wo hon tini isuro se bia me ko kase me onu a mbe ye eti na che se o ma mi nim se oni kofi wayo wo homwa na denti na so mun pese oni boy ndo Uya koda boni papa Hey Janet Uya koda boni o Obemi akama power ni so me be kasa wie ma me nko ma me so kura ansa na dwene asam foforo ho ne be ka kire me ne de o ka ne de fi se me ka ma me so wono woni hwe nti so obi ba be ma wo ho na akoda ikura no wanya abadaye young boy na yesi young boy sinya na timi nya abadaye ma wo mo girlfriend ni se a saka kromu ade mama ko mama ne ho na me misa ne se ankasa ati ho di asem na aka kire mama ho na bo di kire ne se akura ne ba Mami, entuma dwene ntwene. Me say, di asem na waka kire wo mami ansema ko mami wo na wo twatro me hu. Di asem na aka kire wo mami hwan din na wo kire wo mami say, ne ba ne akodai. Wo bo kofi wayo din kire wo mami. E na ono mami nyina aka na mu obi ba be makwase ya me bo a. Me wo ka kire. Na nsan animation Ha. Big mama. Oh, sorry, my time friend financial bim mama na umu ana so. Big mama ode me ba. Mama, me mo akwa ba. O ba ni Janet. Mama ya ma oni so kakra mama. Ensam a wo kan. De mienu pa bi na me pese me bisa wo. Say, abema wuni no. Pacho a minimum. Wuni ni kwan ben so. Minimum no say.
One me ba Janet enyinsɛn na de da ho ne sɛ ye de Janet ko school de minimu no mama won de o san de me ko wa ye be che fisa wa je atum so oba no ya akwara bone be me nso ya akwara bone sa akwa adunu ba bia ye dri de ye twam ho de no ensam bi ha o kan ya na me ne nya adwen ɛna nka na mpɛsɛ me kyerɛ o hwan kan ya na o so ne nya adwen sefa no baby a wo de me mfiri baby nko wie baby wada roma bre ni nti Bismarck ne na busuafo ba mo nche ba gi nyinsan tumu ba twan wonum ba mu bisa mo ba ne se Bismarck ene ne nyem wana anye one ne nyem e bisa no so ne nyem sa ba twan mama obai unim se se mra ne dide ujitum dabi wona wo ba time ti na mama bisa wo na ya me nwanwa ana me bisa ne se nansen ya asem isi yi ansa mete papa frɛ mi kunu aka kyerɛ sɛ asɛm sɛ ne Janet afrɛ Bismarck sefa no aka kyerɛ no sɛ ani akwala ne nyɛ ne ba nyɛ ɔne ne nyinsɛn na me bisa mba ne sɛ na ada na wonim sɛ nyɛ ɔne ne nyinsɛn na wode kɔma no ɛnɛ sɛ nipa bebre wo wiase a ɔmo nyinsɛn ɔmo ni kunu benso ɔmo wɔ hɔ nti sɛ wonim sɛ me kyerɛ sɛ saa akwala ne deɛ ma hu so ni ne gyinagyina ti hwɛ na wone na nkɔtwe mpena enti sɛ sɛ bi wone na da me ni hɔ bi menim wone na da ne nyinsan aba ɛne ɛbɔ ne din ɛka sɛ me ne nipa smasi na anyim sɛ na nyinsan na aba nya waleɛ enti sɛ ma nwale kora ya mpena ma nwale kora sakola nde ɛyɛ ne ba ɔbɛhwɛ no enti sɛ sɛ wodi kɔma balima foforɔ mama ɛka sɛ ɛyɛ Bismarck sefa na ne n'anyim ɛhɔ ne deɛ me kora me nti aseɛ sɛ me ba no ɔyɛ kwala bɔne sɛm. Okay, meba Bismarck. What do you feel more about Casay? Free bra who koji nyinsen no ni hwemu ene ade wo de yemfa mfiri ho mpra na twene no kwa de ahyegu but bra wo di animu kokoji nyinsen no ede bei wo keka bom a wabo Casay. O check it on. Kasa me wona aka me 5 minutes. What boka say? Na me hu de me ye. Ye kwa enem kana nyina bomu say. Obai ni nyinsen ne na wo mu. Ene ni hwemu kosi so se akoda enya me ba. Ma boka say. Na me hu de me so me ka aboa wo. From 2022 up to now, the 20,000. Abon who got 20,000. Abon who got 20,000. Janet. Janet. Maybe what they are not 200 million. Aye. And they are no credit. Me ba. Dear, baby, I can't pass out free bunny a bra when you me no. Ya muko hura ni mu no sa ahye no empra twene de ensen ka ho ma hu ani mu ye de bae na papa ne so wonye minim nti sa bre ni mu ni nsen no ade besi se wawo yi e ka wabo na koda na ho ene ma me ne ho nam se ka bom na me nyu sika ma na me nko na me tama so ma no ana me kan ya no 200 million ma me de be ma ne ka wote nti kan ma na ne nko Mama oboa mama no de oboa kwala me nya botre Same sisi a 30 million wo sisi 30 million na enu de o to no moka na unu ah bisani se enyi bi sika se na oduma me koto akola no na wana tutu akra no ne ma na 5 million pe no de ma na 5 million na ye pe. Hey, Janet. Me see 25 million. And of fire. Me buy fire the to talk while I know nema. Ya we Bismarck or ya where me catch no when you be. Mammy. Me na yam pesa kwase ebu obi abebe. Me da me nka se pesa eya finchim. Ya no wanye ni ye. Aha, me ba. Besa 200. Oma me ko free. Pamp ni ba me ba ko free aduane. Yan vita ni pampers me ko na ko fia ho ka wonu an pe mama
uba no oko free ya wonu an epefi se akoda mani ko free ya so wan twia ti na ko free wa yo ba de ya ana de me nka se me ba na ayemfonso me ba na ya de membre ko ma ne nso se ne pepepe na me tie no first scan de enya no kre yo Bismarck didn't you know so boka 200 million me se hwe free bra wonye me ye no mu ene ne hwe mu ene akoda ehu ka wabo kan no kre na me nyu sika ma ne enko akoso ya me so ma memra akakra mama me ba your time ni intimate me mo abam sisi a na person ko osinipo e wo ha na me free ha ma se me yi sa mpana twe no free mu a na inse ya call mu kwa 5 times ya call so a ne papa nse mabu ne ba ne kwase nto me tonsa crate no ya kan se ma ya mi kwa na me to mo to ma mu de ko ma me pa ma ne kasa me bu ye da ko pe ya ma 2 times wo bu mo ko tonsa ba ya be jafo anipa etena ase no ena ye da ko pe na mo ba da na nko mo be tu ni mama me nsese mama na yenko miteu etima sa crate no any fence ye kwa me high car ya kwa 5 times any it's a my dozen nti ya ma obere na kodene ho bra na bi me person no kredie ya adwuma ye mpese obe ka de enim sisi dia wa ya pepe mame enyem adwuma nya mesrew o ka se bia menti before ansan ni nsen be ban film dia any me ya no film dia getting to 8,000 yo sesi Canada ho mame ye pese ye ma be me ne ho san enu nti ginaye ayesi wo dwane to aye ma dwane to aye kama wo mu saa nsusu na mema ba esese ye kama wo mu ginaye aye sidi aboa panyiri sa akoda ye be ne die ne enti koboko fi wa yo amane ese wakoka asem kese enti womra ye twe ne sample ye twe Bismarck sample na wo twe mienu ntem die ne beba ye kan na sanya Bismarck ba kutu 8,000 abusuamu de be hye ne nsem no wakọ ne baabi na emom ye kan die ne no na ye ne ba ene na asem emfa na asem kono adwo ni nguase poto na kofi wugitum okay mama wugitum yenye die ne no se die ne ne papa o be dia ye behwe ai me pesa wo ba tai no wugitum na wo hwe ho ntoto ye no se wo be hwe ama kofi wayo no aba na wo ba yi so de no aba ano dia me gitum yo eye me pesa wo be mo aka dia oboa ya me hwe no mama ya botre na me eye ai abonten Bismarck wugi de aka itum okay abusia aha na de eye Bismarck ene eye Janet Oforiwa wonum nkomo no ye de besie die no mama oh mama oh ma bomani a kire obi asa wonti o sa uba ko fa samba ye njije hu bebre enye hu mfom so a akwada na ko fa ba nti ye kom na ye hwe ne ye moa na ye ntwe ye why okay enti aha na ye de Bismarck asem no ebesi na fe yahwe ekwan ye befa so ebe ye die no na eda no die ebe ye senra ampaya ebetimi adwa nwanso a ebegita na yemfa nkonko ho na ka me ma big mama kabina so brain nti yanko ye third case yanko mo eto so miensa eso na eye Sarah Jamfuwa ya wo free eye kokoben ade abofra bi ba fidua mu aye ka eho asem no ya sha mobo se ye betu anamon na yakọ eye abrafo kokoben ni akwakodi asem no achi bra Facebook bra Dum TV bra YouTube Facebook ye Nhyira 104.5 sanso ena eye YouTube no eye Nhyira TV bra na bra behwe e bra ye kodu kro ni mu na eye mia mini producer ene eye Pawili GH ene eye production for me eda no enya asem ketua ekwan ne wuare yie wo tra bua kwa chiri wo baby na ekwan no so kra nye nanso wa wonim se obra dwumadie die uba se de aka kire the new obra system no ya beba kasi ya beba nkwande ya beba wo ye den wo hye bom kura ya beba ne aba be yi wa pie enu nti behwe ebra ye kọ eye kronimu no pa fami kọ kronimu bra ye kọ dru kronimu no
na yetimi nyini nyina tententen no ye bre no enti Kingsley ya yese obey ka say na dwene ne nsem sisisuo no wona yi achia we achia wo aka say meyi machia ene wo yi achia kɔ no ohu ya no say Christ ma bodam krenchia for ka de mehu NHYIRA eyinshira me na mekro no ene yese oboa ye beba be fa wo de waba ene ja bosu na aba no na Kingsley case no wonye obi anadwene mu ka no saa yakotu fi a watimu yakotu abusua yakotu nuamanom na wonuamanom nyina ne be ma yi aka na nso bi de misusu se ya ne ka asem bi wa yasante kasem se abusua dofunu Kingsley tiasie ma bibi nya no sesi a ne hwese abusua ne akire ma ye pa wonu mu chew bi ase Kingsley akofa asem kese de aba eti abusua mu ni akire bi na momra ne yenhwa asem no nkasa mpaso obai wo be gya no ma no ana ana Kingsley age ne ba no de hwe akoda no hwetire no wo de hwe diagram no na fa ko eye pai graph book mu na fa point ni sisi so ne hwe ne ba no na yedi nkomo yekotu Kingsley mpanyimfo bia woni wonum ye adwuma eti ye boy amane nyina no mso Kingsley ye ne na wo ha ye ne na ye adwuma ne anim sa akoda no de wo ye ne ba ani ebisa maami se maami di ntina wani abredendenden sa akoda wo be fa no afa maami nso koduru ho na ne nkoma sesa afa Kingsley na abeda so no na one na se me mada me Kingsley mi ni na chi nan medina chichina afa Kingsley say me ameba mama mo de munya asem mo de se nya asem bia meba Kingsley adodo ye kama ene Sarah Jamfu aba obaya Kingsley nka ne ho e bi sanse Kingsley wey e wo no ane ho eninti except kakra ye ko fai e wo atwema aye mo ho ne de say atwema kokoben aha e ho ens komo kakra e kodi ye no eno no enti Kingsley abusuafo madawroma ye tunkra ya famframa mu dia mam se asem no se de mo keka kyen se Kingsley ba ye beche no ye nkyiri nipa ha na mum ye pasam no pomasi bre ye pede ye beka amayi atoyie enu ti ne sefu wa free ye top high hwia twa mabu akwa ye ba honom anadwono be eboye be no nkrokra wo kro ni mu na yenkwetie nkomo no aye ne wonum didi ye no bi na afa yemra na ye metwa so e wa hanum sei tome fabigu mame na yenko we see that ba kono ba kono de bo wu ni nuam nam na se no mama ti na wete hodada ana wasane na abewo oba kro na Minianum ne she ba miniano akoitu eno wo she enti we de kra woni mu ho she ya odi akore ya ba se ne ba no wa gem e de ne wo teta wo bo ena aso de na koma anti ena mso de ne koma na hihye se na ne hihye se fa akora ne didi mu ane ne ne emesi osi o na enkoma na ma me ni bo nyina ne se Kingsley no yede said ye wu jefu a wo kaso abodam no nipa kono a wone ne wu we no wone ne wo ba panyini dada wone ne wo ba panyini wo ho ana ne wo gya ne ho no asan ne na sa kohia wo masa wo ketuai enti wonye obi anadwene mu eka no pisa we ni de edosu bebre ye beje bre anwumrei ye de nkomo ye kodi nyina ebeto eye insure ye channel no so enti anwumrei ya hwe on Facebook ni ye insure 104.5 YouTube ni insure TV ubenya abotre no ate ase mebre no ekọ enuti mame ma eye jamfu a ate say yo Kingsley we me ko ye so ni fie ada na ezi oni fie enu me ko ho no no say wonti me ma so oba ye be chi no ti anopa me ko ho no be 5 o'clock na me yesa me ko 20 me frɛ girls house ura no no say wo sole anopo wo hu no ti me ko busa o ma me no ye de ne to so no say Kingsley kra ni say wo kwa ase onu to mu ba bia wafa na me frɛ papa no say enti ba na waye na dwen se wo ma mama de na opese wo ye ye na opese wo ye no say ni su atata
then I'll pass away. Obeshakra. Oh. Asem no anu enyan no kra de obeka nso ye no kra kwa abusua no ho no se omo abada ye bi so ombeje Kingsley Ben munyamfo ya hwena komaje ne dada obi domfo bi na wafa akoda anu no so obehwe no Kingsley no so nyese nani na ho nani da ho mame ensu tissue ensu kra ensu na eba no say ya emwa ye betimi na ye de aboa wo ene se ye bedi wanim na emra no etimi adi mu adanse ye se akoda yi wo ho what ya say Sarah pejauti ye ba ye no na wo ka bibi se oma akoda ni sika adidi sika nom ne ade ye beboa wo na ye ne wako social welfare na the social welfare for beka ebeba dansie mu aban mu sa akoda no wo ho sabe ye kina bi ya de kura akoba akoda no okofiri mu firi wo nsa ya nkoka sa wo no wakoko no watemase na emwa kakra ye timi hwe se kosa ye de nsa to ye nsa yem enche pi na eya na ye mpese ye beye no sa nanso de adro no say ye no sa pacho ye donation insure donations number no ye dia to screen so no madaroma panyifo amakwan die kitwa bia nsa de afra kumam bia kitawo bia no ubetimi de abo ba tan ubinim de abofre wo ba no aba beye eno timi sremu producer mame number no wo paper no so na mehwa ade na yenko 055 00 688 22 055 006 8822. Okay, it's Mr. Number near the two screens in the sono. 0550 06 8822. Akodai yenim ne dachi yenim ne obeye obata ene free ni pem seme wa badaye magia akodai ahwe no ketua bi efri wo nsem beba no ye de beda ne ye de ama obata Sarah no de ababofra no ho boa na emu nhira ebeba be ye wo de ase de wo sende adi no beba no nhira donations emu nhira bi ebeba bia no ebeba na de ama na bra mugu so sende ye me pacho mamindi eye pretty lady sanitary pad ho adanse na me mfa nkyerɛw pacho sei na etie eye pretty lady sanitary pad we say eniema ye de aye pad no na eniema e wo pad ni mu no wo yo ba na wo di bi sabi ekwa wo ho ana wo di siesie hu bra wo kwa afikyire ana bra wo kwa afikyire ye wo haban bi a ye de aka ho a eno no ebo wo ho ban efri eye candidiasis efri eye o de puo ya ma ya de ya ye nyai ebi wo pretty lady sanitary pad mu wo nya no ba bi a just a pad we nko a enti emma warefo secondary school for girls side chicks for ni ade nyina mudie enie anya no nko ye wo panty liner mashada no matibi na me de ataso emududu kama wo ba bia wo hia bi wo pia tikakra bi fasa wo panty ni mu sabe ya wo jonso adionso ne keka hawa no enko keka ma wo ho enko banka enu nti wei aye pretty lady aye friend say panty liner aye panty liner oba bi ehia bi ehyemu mako 30 Ghana ha wonya panty liner bi a edodo sei eti sei na tie ntaban no so tra kama pa ebeboa ama bibi akoyie anya no nko pretty lady the sweet parent obatampa wonom ewe market aldot pants ya se obi yare na wontimi kika na ho no akoba bia wei na ye de ehye no wei no ya ne te se pant no ye wo large ye wo ni medium ya ye no se tokro no ada ho no wo bia timi tweto ba bia wo pe na wo betimi ahye sei na tie na afei wo bo a won pe pant wo pe diaper no ni me ba cho sei na tie wei ye sweet parent market adult diaper ya to di wo ba tampa
wa wo de she bi da hospital wo da fie wo ye ontimi nsore kwan makwan no ho we wonya de bɔ no a wo betimi ada panyini a wontimi keka no onko ha no nko danda no ma no na manya ne ya me ba cho eye market adult diaper na make am fo na me de amawo misrawo pomade ne pebitɔ na ebeboa wo yie pa supermarket bi a wo wura mu no wo de bisa se ope Prince Lady sanitary pad ananso se open panty liner ananso se open market eye panty no ananso se open eye obatampa eye diaper no eye market diapers adult diapers pacho mpanyimfo de na make am for na me de amount wo do amekom traffic light ho a na ye wo open no dodo atu aye number na 0242 770 304 0242 770 304 betimi so afre 053 okay, fetch me 0553 291 477. Wey eye papa na makamfo na me de ama wo saa no. Saa enso na omeze say. Apose de Usa no ho a na ne na wo koto pole eti wey original peppermint chakwa apose papa and na wey so say original lemonade chakwa nkatwade wom akado kakra wom nyimi enu no esere mu tokontoko nyina esi no e ma sen wo ye fita kama na ma sen no so aye den me se wodu kumase na se wo pe eye Ome's original lemonade chakwa toothpaste ana so se wo pe Ome's original peppermint chakwa toothpaste ni bi na wato a ye wade Cutlass dine ne mu ye ne solid fm ne di hwe ne mu wodu keje tie Dubai so obenya bi pharmacy shop bi obenya bi ye number no 0244 710306 ubetimi so afre 0243 814661 aunka itbache si wotu ya onu nyina se plaster kama ya ye ne di no agumu a eboawo na wo de from baby ya yo ya na etu ya onu nyina se na e de afri honum dia na ye ahonka heat patch wura pharmacy shop bi obenya bi atonkan from origin chemist kuma se dani farmer cover dia Gafsen pharmacy tamale yenko eye malarigo ye number e bi opedodo atu akoton na penchemu fufro bi abetimi afrezi so ne 0599 802297 obetimi so afre was 0248 509003 anka heat patch was feel heat no kama pa bomba stores din krofo etu kwan ne de wako USA UK Canada China Japan Germany France Italy ni Turkey se ukransa no djuma se opese wokoto ananso se wokotaki akofa eye niam aba beton dia me so September ya ma ye di wonu ko na kadabre no adua sape bomadi na freye ye bebo ama wonkata sem nyina edimu no watimi akọ no akọje visa no asumdwemu fa wani chemu e wo tech eyija ye by Victory Baptist Asori Dine wo tech junction eya ye number no ye 0531 085235 obetimi so afre wo 0261 671686 your website is www.bomvastos.com tap send the should be na fasika faso brefie what tap send app no akakra bi ade beto so no misraw o first transaction no o promo code near you Nhyira FM e basa e be che osika no bi na wo de ayewa de flower case diapers eno na abata ni nyina dia tum do wi do mienu abofra no beda won keka ne ho and floral tissues say and one boys and girls ni nyina ye use up and do what a your number is 0243 033 033 entipabi na wonso eye kiko na ye guy mame mesai maba wo ho ebiem na ye bomodin ye mpanyufo kita phone no ho de bebe bia ye bedane ama na wodi akobo abofra ne ho bra na afa ye di wani mo ahwe amamra kwan bi etwase wo faso nso wo faso amasundua ba wate you enti kama koma to yem yekoba messi number no so ebiem na yako doctor trase ya nesa yegusu Michael doctor no opanyini bi adi t-shirt yi bi se de dai ka kire mo no wadru fi ha ya wo beji ni t-shirt kama pa ehye wo ba bia wadi ba bia medofo na age ama hwan afia little broche YouTube afia what did you say Clement, okay. Clement is a fan of so fine. Pacho t-shirt in the NE, kama pa, Sawoda Chresua, any atron, #Nhyira or bra, and the Guswono. It's a catcher of Fiasa, you say, I don't know what okay, Yankopon, Nhyira pa, Pacho bit to me, Akojua Homia, aha. Dr. Badum Pedum, Doctor, Yanko. Minaba, Yankopon, Isamopa. Every year, Sunday and Chakasia, every free Dr. Baho. Ediama ya hefo eni etiefo nyina abrani abrani na ye betranse a
ana Dr. Bazi Mount say ye body ratcher will say ya dear ne wo so na person would be drew say be and the sound where ya dear no or no why one man will quite say brana yem for sa no man will person saw ya dear we are say on oba ubenya sa a drone be a ya dear when you pedrian ma say be ft when you know say adane kodana or how near mania amatches abrabona ye basano and no na Dr. Bazi she brapa na je number no na faithful ani kire ya so na fe ye hwew ema ya de no emfiri wo so ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way a number Dr. Ba edidi juma e we aso ye ho Mr. Osa wo Dr. Ba ye wo Kumase Atonsu Agogo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital na si Atonsu Agogo na chi ana Dr. Ba wo ana fe enkanso ye was Painters Road 18 junction e wonso Ubehu Dr. Ba ho da bia ye di nkomo ani ye ka che wo se enipa wo yale enkasemu yade ana dompemu ha ne amane no onfa na ni nche Dr. Ba ho de nche ya na ye ni abra ye bosa da ro na che wo se enipa bebre etu anama okone na ba bi na nso awie ye no mutie Dr. Ba na ne yade ana nka do kru dompe yade ana nka agi dompe ana kasa aboso ama enipa bebre aka demu anante kro mu ntimi nante amu obi atofom se ntimo ontimi nsore be 6 years enso mra o mede ne ba Dr. Ba ahun be hia sa yade ne ho dura ye wo bie wo Dr. Ba nte ne enipa na nka wada from 6 years no enne wa sorry a wo free ne kata so sorry a wanante a sebi otimi akoye adwuma na okodi dwuma di bia enti na se eni wudi nkomo ne ka che wo se Dr. Ba Dr. Ba ko asesi an wo ba asasi so a wo ba Ghana ha se ade akwasi broni ebre wo ho de dade e na hihye mu no ono Dr. Ba de ahaban e na eye niye enti de enti ada ne da nya ya bo nka ya ka che wo se e bia ho dompe anaka se bu afabra Dr. Ba no enie obia ni dompe mu bebu bia ode beba Dr. Ba o hyane so se wo kasa ne ba bia bebu obia no se wo anya obia wo ye expert na se wo nim dompe na ekwan ofo so ode be sie ni a eno na obi betimi ato ne kasa na nsa ye de ma me bi ba ho o so akoto ne kasa so ne nsa no ntimi muvu kra na ode akona no eno che se kasa antoa se kasa esi so ye neto ya wo betimi amuvu wo nsa no se de me muvu ni ba se antoa ye be este be den de untimi nko anaba enu nti na dani dan na pese wutu anamo na bia wo ba bi dompa na kasa abu no wo de ba Dr. Ba ho na edi nkan no wo de ba Dr. Ba ho a ye wo kwan ya fa so a ye setibon na kasa no edi si ani ana de toso mienu no ye wa haban bi e wo wa ye de tu dompa na kasa so a etoa ne ntem etu ba ya sa aba na tu udompe no so a eya bosome ba ko pe obewu se dompe no akansi ani na ye dendende kama na ho ato afedi e toso mi ensa Dr. Ba to udompe a edem die bi eni ho se ya to udompe se nipa no ontimi fa ne nsa nkona no ye se ya to ani dompe enzo ontimi nsole nante ye se ya to ani dompe enzo ye no hwe enye eno ebi ni Dr. Ba aso ye ho eno nti sa oba Dr. Ba ono ye de ahaba ne tu udompe so a anwode nya ba mu a edem die bi eni udompe hu biem enu nti na ya to nkraka che wo se ebia na wo baketwa bi o ma mi bi wunua bi wakonya nkwanhia amana kan dompe ene ne kasa mesrew Foba hospital a friend ba heba hospital eye chamfo ba enyarewa nyina badwane ho na fa ye nhwew ema wo dompe ni ntimi nto antem se de ba ya obi nkose wo dompe no obi mfa wo dompe ni nkosi nchen ema wo nkohuna mane enu nti ne ye bo dawura ka che se enne se wo namu ana wo nsem dompe ana wo sremu kasa ebu a ba bia ye mfa dade bi enhye ba bia be kyekira san ni bible so me ho beto no eye chamfo ba enyarewa nyina badwane ho enti na awie ye di nkumo yi mesama tiefo se epra no opra nya nkwanhia bi afabra dokaba ho afen nkwanhia na ebitimi ka chika se ena me no wudi nkumo bi obi galam se site bi amena bi abu ogu ne so aka ne spinal cord na chika se no obi o ye nkwanhia bi ka bi ana de ne kwohwe ho eno so aka na chika se obi o efie no otere ye obi afuom ni nyina be ka na chika se na mesew se wunya haw awu chika se no eya spinal cord no na chase se edwato form emu abubu ntimi nya hwea miemfa umra dokaba ho efise
ye wa dansedie bebre a yebetimi abi ache yetiefo ane ahwefo nyina ye woni pa bebre a wo ba no mo achi kasa emu abubu na ye nkwanhia do anya enso mra wunya nkwanhia na de ba Dr. Bawa esense wachi ninti ye wodan wo a ye gi nipa to ye wo word ho a ye beji wato na afa ya hyase e de ahaba ne toto wachi nin kakrakra mesi ani mo so mekra wo behu se obi a na chi dompani mu abububu no anko aka fam a wontimi nante na nyankopa da wo ma na watimi asore ya nante enti neso wanya nkwanhia me na ka wachi kasa ebi a wo de na ye yade ebi na ama na wu mu akoa ena ufa achia ena uko keteso a wontimi na we nyina ne yeboda wura ka cho se wo yaresafo bi anasa doctor ba ko a wo krom asesi adompe ne ba bi ehye bia no otimi dia habai ka no ema yade ana nkwanhia bia afiri mu no eye ba heba hospital enti na awiami ne udi nkomo se wo ma me wunua bi wo baketo bi anasa wo fase bi wonya ha wo na chikase mu no omomoden se wo de beba doctor ba ho na fe ye dia bibiduro ahwe no ama ha obi e wo na chi dompe mu no atimi afiri ne so ene ye wo dompe ne sa so te so obi kotodwo ye ne ya eye ni dompe mienu na etwie yade ko wura dompe nim na sha se se rerere ugabie onu nyina wo be wusafe ama ekwan abeda ukasa nanim na fe wu sori gira wa na dompe emienu utwi enti mra dompe mienu be sha se se etwi no eye ya wo kwa na abetie enti no beti wo se mi sori ye mi kotodwo mi ye mi hu hwe enye yo mi ntimi kra mfa ntia ho emo bibia mu nanso mi tipens me te yawo ewo mi ni mu a mesraw da bia ka cho se ye ka doctor ba ko otimi we kotodwo ntem a eye doctor ba enu nti omo mu gi ye di ye mutu anama ba ho ena me ba me ne amalia bi na mbesi no chasa odaya sesa ofiri kono hu na ba ye o se me chine na fe no mahu sesa ma be hia megefo edu ede ma no di bitu ni kotodwo ena amalia yi ba wonante kama wotimi ye ne de ho ye bia esanse wa be hia duro enu nti na da bia mpanimfo se etu o esabi enya tigirafo a na eto hwe se yade be ye kwankro ewo nipa so a onya na aduru se nipa nya yade aduru yade ne kontem enu nti na ne yaka cho se ukotodwe na awonworo ukotodwe na yeye dede ukotodwe na wona mo agogre su kekra ukotodwe na da bia wuntimi fa nante enu obi ba hospital okra ne puma ekuta no sebe aso de kwate ama ngokra enso ye yade ana ama na kofa sa apoma na kura na afese ye je wo puma to ema nipadua wutimi nante a na do ani ache Dr. Boni de ahaban aye ukotodwe ni ye ena me no okasa obi sisi ya ne ya eno so eye Dr. Ba aso ye ho kasa no ye de ni nyina ba wiye hyane nso se ye yade bia ho ye yade bia enti de yi ase fata ne se obeji Dr. Ba number no na fe wa frenti wo yade bia te so wo so aya modi no wo fe ne benya adaje ne wadi nkomo ne amu atu anamo aba Dr. Ba na fe yanso yade ahaban no aka ama yade no afiri wo so ya number no ye 0244 988 004 988 004 and ya 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wadawo wo hwe Dr. Ba ye wo Kumase Atonso Ago Aban Hospital nachi ana nkanso ye was Pinterest Road 18 Junction awia ye di nkomo nyina wi hwe de da bia meka cho se wo fa bag na pa yare sabia ye bibidro dia ba bia wo so wo de wani kire eye ba ni abanya bubu nsham so pa wo sign Dr. Ba ho de anane ukoto onan atwene ana ba be ko ye ana se opese ukoto twene enti hwehwe Dr. Ba ekira kwan abusua mo fa ncheme ye betwa ye ho enche bia na ye donation number no na meeting biem na mame maka kire se Nyankopon so adwuma na waye no se Bible mu a nke beka se wo ye a good Samaritan bra koda yi uyo obi anka beka se memfa no kra me wo mma no bi die nti na esem ha mo na mkofo obi ba nanso waje akoda no na wo hwe no nti esere Nyankopon adom se enye kese wo so wate erade ma ho anwoden why nti mesere mo kakra bi e beba beka wonsa no ye beba moden se ye bema na baha ya dansika no wo manimu ama no na waje na wo de akoba abofra no ho bra number no 0550 068 822 0550 068 822 idea ebeba no eye insure donations
Abusia ebraso ye twa ye ho na ya jenkrato kakra bi ne yakoba abedwafo betena se na ya ma wonum kwan na wonum atugya no na fe ya je won so wadwen kire ye twa ye ho masese a Nhyira 104.5 FM. Right, Abusia ma pepa fameko. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us.
For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. You're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Debbie, and catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. I better send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app not too full so. In the process, maybe so say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro. Kaish, as soon tap send party jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, patch on my friend. You know what when you say? Masoya yes, nana. Not there. Say baby, I'm here to me. And I'm offer send me scan. Didn't can what they see will be sending a credit discount. Oh, you're the buyer and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a mobile some transaction or order. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download the tap sender or send this come away. Na yaba said da me kachira mono muk bundles adagye mudidi echi no eye fe dodo eye fe pa nti migdi kan for YouTube na making kan comments no kakra e de free ho na fe maba abedwafo enti Selina Lewis, or say hi, says Sally hi. Won't ever say, Ebenezer do say, or say ya bear papa, or can I for you? What's on my bread of pa? A fear little, what's he, me mamma, him, one your friend, me da say, a fear, me da say pa. First, I be you. What's a papa, as I be, there's some cranny. But a fact, what's it? Ye misanse nkura no mode ne kasa yi nkura no betwia na asem emfa ne enkasa okay by fact so hima ya ma wo mun kasa by fact na wo kasa pa o baby wa na asem no hu hia sese me bisa tine ya na mabemu no Grace Ampanzanse papa yi Michael ni wachi wasi broken heart enkoda mu broken heart na ache papa no okay fatal osibidi di fatal me fejo so na oba no wo sheda akura ni sheda pa na waye ne sa uniskuna do mo de mo nsem no mo chocho no mintimi enkan no ha na yekoye ni budget akapo wose ye Nyankopon hwa Ohemaa na adwuma pa woni abedwafo nyina mo bo okay ma memra Facebook na menkenkan kakra. And so, and for Facebook, Linda Swain. What's your bay was Shamabufu Papa? Eddie Asem Crano, Suburban, what done a dissay. Bawa Quajo, was he a radiant coupon, and far Nensanka, a woody bia, hereba, minim de Nipakwana Bawa Airborne Pie Amano. Sika Brantier. Okay, next we can't obey our coffee bay. Sika Brantier say, Janet, so. Where do you think say, Delilah, I will call you one as bay. Okay, Regina Amma, also way simple, one who book game. When Macodana Papa was shut down, what can be Eddie Equa Senior Aki was a mission for a dancer from Suketua, Senior Edas, so share pa Teddy Ajete was a Brabon in some way, the Abrabon was shut out as a pa, a friend of Cobra Enterprise. Enya Asem Ketua. Rolling about was in a real bank money and quite penny for yet and quite dance so yes, I say younger day, a better day na eto etimi echa. Okay, Beatrice Sawa was a double game no bona akwatia kem. Okay. Comment no edo so bebre na make us making kan ni nyina emwa. Abegafo tena se
nti ene me ma wo makwa ba na afi yenko lady me ni kan mra wo ho na apom te say Nyankopon adaroma yeda Nyankopon ase pa ene ye bre no enti ti wo de free mo na afi me wi amaba me mpanyimfo yi so na fo bia nso aka ne de na yekọ yanhwe yenua bai a woni abrante small boy ensa abrante no medical ka se nyamehira no ewo mu se osade ene ade o makoye no enye ye fe se emofra no makowo ba na makofa me basesia ye twa ho ewa Adum TV eje nkrato kakra yakwaba abeyefo de word man disem etudwa enti lady yenko right said na make no abrante ne ababa wa ya omakofa eba ba wiase a ene ababa wa deny abrante no meka se efa binya se bia de wa ye no mefo so na emum nyame hira no emranche do say at his age na etimi accept sa anyoma no se no sika se wa hwa abofra no nyinsam ni ne bibia mu wa hwe ena montete a wanya wo fie nti meka se oni mpanyimfo na atenanti atete no eno nti na wo busabusa ne nsem se wo hwe de wa wo sie ne ni ye bia na che se ye wonwa kakra yes entete a wanya wo fie na sometimes amofra no bebre no ya na titi wo mu ye efie no etiti wo mu ye but edurumwe bi a peer pressure no etimi ewia wo mu emo mu koye adwamansa na akono de nipa biara se de nyame boye no akono wo ho edurumwe a gisa wo hya wo so na se wo mantimi a hya wo ho so makofa baba na meka se me se wo ba bia nim ne ba papa eno na me se simu bia mo ba bia nim abofra se no wo kan onim ne ba papa on nim se abrante kura na enyinse no se obi fufuro na enyinse no on no pese odi banema osumeti ana obenti nti oba bia so behwehwem yes and definitely se ne ya kan dia behwe ne aboa nti oba bia se de meka no onim ne ba papa na nyame hia no ne papa na wofo ani omote entete pa omode ama abrante na nti ne watimi agina sa gina bie evangelist Nana Hima, how are you? I am so grateful. Okay, young kwai. For anu disem tuda. Oh, aba Hima nyame nhyira. Amen. Na asem bi wo ho na se wa hu ne ka. Wa hwe kina. Ebe sa da ne champion ho ma chechewo. Okay. Na asem no kure, ye ka ni den. In fact, abrante no te ha no. O yusu wise bi na me de wise ni gu ho. Okay. Broni say Sanquit, me bobo ne po. Bernie Seday. Sanquit, ya Sanquit. Usias eschatology, a friend Sanquit. I say, when the top one, okay. What you are going to see at TV, can say so. I do TV. You should have them catch and say at 2 years. Hey, you ain't in Pony. I have to talk about it again. Some in Pony Fun tonight. Aha! I'm on the say, so I'm in Fun tonight. Yes, I'm in Fun tonight. What do you say? Anisika. Ako mpenfuanim ya rejeto kwasa makola na behye ho tanimu be na du achisa no farmers akoda na say woni na ne bewu oh tie dabi amenko akola no aba na de amenko ho ese no na ba be sa we the boy no status that is the statement your friend status that is the part of statement your friend status. One in Saku who will be penny, one will be a same education. Well, a tenafee, or quiet. One penny for a tower, 2,000 men and about over him fee. What the choir is a regato? I get you no banana show there. What's I know? No, when himself again up a penny soon. He can't get you enough for another cabin. What's wrong, say after two? Okay, Mamma Catherine, theatre told no be banned free school mess out them. Now done so a pie. Any answer to the young coming to obey. Yati tu mponye amranti no muleyo sato patwa basa sa no what you say ana me check here ana me check o check there ye ni sika bi atua na naima ye ni sika bi atua akola na odibi mu betua odibi wase ba ne ne ba enti mu betua oh mami nka se mi nkyere 8000 ye ni sika bi de no akola no o ni sika bi de no wo bu papa no kwase ya eye wo ya ka eye wo nti na akola ni ja school papa no dini begina yie ye wia papa no mene ne wasem ye fa branche we ni na yie atopa de obaji wuska na bua okay
Okay, you know, some check it. 4.1. 4.1. Say. No one I can say no. Them to 5 near the end to 1 trana. Yeah. Why na makola ni just school? Akara ni just school. That be also one them. Ghana law. And so what? Yetimi akakumba. Ye fa ne kakumba che se Ghana mracho. Na bo chere mama wate. Na se de odi kakumba ebe mu. Ma hwe ya. Amobi ba just school. Kakumba ere ere. Kakumba. Who's evangelist? Okay, so me. Anya de ya wi ni bia. O kwa dictionary mu akakumba. No, dictionary me ya de. I say, as a evangelist say, a fa baby wood. Okay. Ba akola ni say, me do me ja hoko school me ba no say de wi ase ko sa na akwa ye o. Na ne maame no de na no oye se ne baba ne me fa say tu be ne baba ai ne baba ma obi di bi na e no obi di bi di no a ka bo ko mo be ko no a Gane ka se be 3000 no. Sa 3000 se boy ne de ko boku be a. Nka fi ne eche onu mfaso awanya. Ada na mema ne de ba na se mo ye sesei. Akwara ne ya kura bone. Yo. Boy no wo so enoma watoto ama wonim se enye ne ba. Ena no wode no ma ne ba na woje. Tire se wo bunu kwase a. Wo kwaso ba fom. 8000 kwa me ma check 10,000. Oh, ka me check 10,000. See encha short 10,000. Okay. Say it be jman de ma be hwe. Ya beje. Kola we so check nufu. Ya beje. Nufu a so mu ne ye bone bo. Nufu a so mu. Na de ke ka gidadi ni mana gidadi. Ke ka gidadi ni mana gidadi wa ni ba. Chemu. Obi ba ka gidadi he nya chemu. Okay. Oto no e ni okita. Me no for one na woka. Abusia enchebia na ye free eye Adum TV na Yakopon de enkwache ye ne a echina danso ye beba na ya betwa obra jumedie eso na ene matadi eye Brepunk Designs ena odi atadi ema me bacho Brepunk Designs owo Edum Kumase Edum eye ye ne ejaba Plaza Noa ni di hwe ni mu watches dresses chese ema hu ne ema mema die nyina wo bi ne number ne 0558 198 705 0558 198 705 Brepunk Designs ena wode echeme shano so say ya wada ena ye nyina ye ko ejuso market denta so hono ma no pa dubako pepepepe na na mahimafo na ya santo otoso mienu ejuso mahima ena ne yima ka nyina ebebo ye chidom na test to madaroma ye dia hwehwe so aduane no akansie anya asem ketwa enunti 17th make 17 na ejuso de na da so ewo mitirimu wo mesrefo anchame we 31st July na ye nyina ye ko eye ejuso denta so market hono mu a ye yima efisonti yenko open floor now say the okan catch no na yes ke ka gidade ni mana gidade wadi di fash kabida ana o se pinchira se nam se asekere ne se ono anu onim de okeka me de so ono na nsem Hausa no kan ye no yes Hausa no nchira se no Hausa no kan ne nchira se nchira se ne de ene se minim de mekeka minim de nana hema ya ga de bi o ha mi asem we mi gina ni ma ne yenu so ba ko ne ye be ma no mi gina so ba MSM my education does. Okay. Yeah, can you say abaya no de wo wani abajisika. Kibisa. So ampimpi ho me pacho. O brim me pa, ne bre ne. O bi ba brim me pa. Ana mabonti ana nche se kokodi ana akofa. Ampimpi ho. Akola na se hu se o frifie. O kampo akola na se wo dem. Na Ghana mrasa na te. Obi ba dan school, otumi free school. Ni ma mi nim so da boarding, but no da wo dem boarding. No ma kra na kwa na kra na ba. Oh! Oh, my son, Yesu afidia. Osi ya pama asem. Akoda le kai se no nya virgin on ti sofo. Pacho akola no oya virgin. Le Kingsley ho na ekoye ndi na wo kafa ho. Me time. Kingsley ho no. Oh, akola nka ne maame. Me pese me kan bibi kire no. Okay. Maame no in fact, wi ase nyino e ba hye bone nche obi a. Ne ba na kire ne ntete o de ma. Akola we so a kire ntete ya ne wo fam ne ye de. Ye wo ha no no. Because matter ni bi na ma ya ne say. Okay. Abaya bi asay ya me bremu ne ma. Yeah. Abaya bi asay ya me bremu ne ma. Ma me fo ne si de si
download a mama no ofie no ye fa ne download na so o hye ne kutupa ye fa ne download ye nka na asem on sa kwala no ti akwa otumi kasa against ne maame okay akwala we atese ne maame afie maame ne timi nka na asem omudu sa level we a na afi amanfo ntie ne ye sa wo no ba te na so ba ne tumi die na no radio so ka tell say na minya duane ni na minya ba asetena pa e kire mo fi am say de mo sine ne tie okay what am I say ana ayi ya papa no bo kuntunkuri ne de ende ya sie na asem ne dada na ya bo kobre no de ono na asem ne ya sie ne no be saba o wo de hwe so be saba aye nti ono de on samba bi jai ono de market o maka che nkola ne say nipa hu hia e che de o your principal tio nipa hu hia fa ne say nyawo papa medium say fa ne say nyawo papa acho mo hwe ahoma ne ma me na de ubetimi bia no ma papa ne bo okay dabi onya say Colossians 3:23 say the only be wadin so yamanyame so for bi hu ya wo hye o ma obenya problem onyame anim okay amo na ya na me gina so enya ne hwa na ba hwe wo enya ne banya wadu me se fa che no just because say nyame se me mfa nche okay mawi yo Sarah Jemfu asemu no Sarah de no ai ebai ye bomodi tu ka ko ho Kingsley no ye ne no akokasa ye fi kuro ni mu na abo anadwo no nkono na mo abusua matimi aboboy na nso se ma ne ma ba Sarah Jemfu ano ne domodu pa oye nyame ni pa pa chese me kura nka me ntimi because me wo mane bi oni amanum nyina wo ho no bia so won pe wo si chinchina wo pe se ade abro se ye bosomba se ye trap bi se de watimi asom de anyame be hira ne pa so me sa ka abaye yasma ne evangelistic me time she pacho edu me bia ho ye ma no shitimi ma ye ni pa bono of course anasa kwede no okasha ne maame yo mama maame ne kwaye mobo on se akurabu a wo be ye ne den ontimi mpoa na ase de ye se obi signboard o se obi abanye unya bapa wo a wo so obi nimba tete obi signboard no enti wan hwe ya enkola ne bo wo ye ne de obamo ye nipa bone ni obetimi akota ba bi kura se menya duane ni but na on trafie big mama me die said o si ne kasa ya o kasa wa ha die che se won tiaba okay the o si kasa ne kasa no de ya wo kana no ko ba ma me die ona ko se tumboy ne ka che ne so ne asuma si na nyem ano boa pa no yes ade because mami kasa yeah mami kasa mi kiro wo se wo ne bra ni gina ho na o te ne won ne se ene ne nyede enyina ho aha na bet na be kasa ya akora bone akora bone ne tele no ofie se no ri de da o say the boy ne boy yeah but on pay wo I na de ne se enwe na oni tu agina no we mu aba fie yeah o te ma se edu onim mami ne batena ya nyankwala okay mami kwa ho manu so na me hwe wo so wadwen kire ene sei yemfa ye ha ba ko ewie ansa na yakohonum etitwa metumu ha na fe ze sa pepa mesrawo wo ba so ntiem ensam no miensa kire ba ko wadwene na onu abi so mra so bi me fa de odi kan hello me da fu pa cho wudi baby afefi ya no say yo ja ya wadi se ona bo wai asanti be kwai asanti se ya se asanti na kanse ona bo member ni mo chiri wo tio papa oya ye front ya ja se no me kini kan mama ensem ha se ma ni mrante ya baso a e kanse ni sumu na so na wo omo nta na kure tete ebi mo nta na kure tete woni mpate ta de no nyeni pasmati enso obaya no de abne o ese die me die mabuo ta mapa nke yesi ta mapa nke ofo mapa ebe se ni o ma wo nka na pre kakra e yo ba di huni tetere na ntita enso na ntita ansa obo wale no okay yeah trust you nko no wa na memfa hello me prefer London London okay me do wudi your friend Nana Abnapupia. You na abna mpacho yeti o. Gana okofa obiba ono na mpesa meka aka. Oyo nana yeti o. Obiba no. Ono na mpesa meka aka. Mpacho yeti o. Unze girl no. Onse modino ko social worker say whatever na
yɛde akwadaa no kɔ children's home because wohwɛ ne ho a ɔte hɔ na ɔno ɔntumi nhwɛ ne ho ɛma phone hwɛ n'asetene mu a ɔmɔdi bie mu ɔden sɛ ne ho ɔde bɛtena hɔ a ɔde akwadaa no bae nti momfa akwadaa no kɔ children's home because ɔnati sɛ ɔde ba hɔ a mobɛgyegye sika ama no no aso ne ma no a ɔwɔ hɔ no so kurom ha wontumi kɔfa akwadaa ama yɛnka sɛ wowofa no owi akwadaa ɔsɛ ɔfa akwadaa no kɔ at the moment na akɔde akwadaa no kɔ police station na ka police aban edisa yɛ wo na wobɛka sɛ wanya dɔ ama akwadaa no yɛmfa ma because eba bɛhwɛ wo wasetenam wo ma fɔ no the way a wɔn asetenam tiɛ baabi a wotie aduane a wotie wadwuma a woyɛ ansa na yɛde akwadaa no bɛma wɔde akwadaa no ama because na wana mo deɛ wo keka yɛde n'anim akɔ ɛyɛ aposifo akache social welfare fo nso gusu a wɔn mo hwɛ ho ntotoyɛ no na enya nimu na nso sa akwadaa no wɔ ne nkyɛn ne nti no yɛrɛ sɛ benya bi kakra ma no ɔma akwadaa no so anya bibi adie anyway ɛno so yɛ yɛn so yɛ dase okay yɛn kɔ yɛ foforɔ so hello Nyankopɔn adom medofo wudi baby afrefi never man now the your free no oh pacho yetio the frank just space okay me na woti dem no me din ho yi papa na kamera dawo de be meka be ma obaba everywhere gina so me gina so pense e man ba mu fe bo mu se me ma me na woti dem na se mo kan na me di gina so ba obana ka ba na ka bugo na wọn kama kasa bẹẹma no tumu tan ebuba ọba di a ne mu fẹ bi ọba no wọ mibisa mi nìyẹn náà wọ́n dẹ̀ mo sẹ́ akọni wọ sukuu náà sẹ́wọ̀n 12 years no na adasi na wọ́n fi kasa wọ́n kọjí wọ́n wọn asẹ na wọ́n bẹ jí wei no alisa wọ́n wu ẹyi akọni sọ ẹ̀yẹ nẹ ẹnu di ka sẹ wusu nìyẹn no ní o di ka fi egu yìí no jẹ wọn do nkọta ahom yi wọ́n bi sẹ kọ fi egu a wọ́n jẹ wọn do. Akwana no ya kwa bane ina na maame so o se akwana eba obi utu koji o koji akwana no eba na ko koji na kwa se oboa da ka maame no ka ya no ba so ba ka ni nipa no so oboa maame na koji no de ba de bubo ba na mujima oba no ebubo be ma so yo yate sa ba pe ne ye no ene kra de ne ya ka ma be ma no pa ama na bro so kra mpo ye twa suo nko so hello abai mama ha ja na mambo mo disai Nyankopɔn adom agya tie ho yɛ pa na nso Kristo da o me se ba gires burofo no to o chiro dictionary fofora on kan na wala nchi ya betobi why de aka kwande Jesus na omra from my na anu odin dodo afi de be kan se abaya no o se o ka se ne maame empre o ne boy na setena no so endi se woni boy ni na nyinsen akura wo mayo ma se o mo mpreso no kwan bi obefa so o mo mpreso bia o mo mpreso na me nima de kura wo boy ni ho ntia ba me no mpese anka ne ban no ne na wo a o mpreso enti se on se boy ne ka sika no ma me ne se ono kura ne hwe boy no o statement na wo se ase wo hwe boy no kura ka ne ban ho endi sika na o je ni enrusa and my main case onim ne ba na ne ba empratwe ne ho hwea me ne ma me ne nya adwe abusia ya wiase ye nya abotire na obi nim obi awieye obi nim obi mpanhya se ebi ara boy ne firi hia fie nti na omo yesa wo mu nya abotire ma no ne nja boy ne ye ne ba de a omo fa ne ma no hwea na awieye Nyankopɔn no onim na bapa na wase wakɔhwɛ ne ba firi moti hɔ ne de mesra bobom wa no na mo koka bi ma no na ne ma no emra ne nche da ba bia no wakɔhwɛ ne ba ne hu wɔ yeah, right. Here that same fa mienu bi so e wo ha say na hello mama afu di baby afrefi wo bia belidi se hwebani okurom yo ye cha serifo nyina de mo so ba bia tumu ha ye pa oba hema da damase ene dwumadi amadi awia ade amaga na man asem eto oba wo se de sofo eho odin esika o se boti a oba ne de sofo ta oba nati
hwɛ asɛmɔde bia meka bɛga kala awale yɛ to betwa wɔ Ghana ha because wɔba ejai bɛm ejai wɔba yesu omesum no wɔne natena wɔsi natala ɔma na duane adi ba bɛm ejai ɔba ejai bɛm ade a ɔba nfa ne ho di free ebi na sɔfo kan ɛna bɛm ndi fo wɔne nada wɔasosɔ ne nofo na ɔba no de wansɔ bɛm no hwewa wakume ɔba de wansɔ bɛm no hwewa abotre sika no pesa sika no sa monyema no ɔne nyame aduma Timmy Emfa. Okay, what am I mean? Fano. Hello? Is that right? Hello, mommy. And then kill Ghanaian Jawo. I just say, me, I'm crying. Who have you any to man for in Cassibia? Okay. I'm said, in fact, when they pick mama, a yard in it. Mamma no boy no say what you can say o 10,000 de ma akura no anya maame kuro ya na boy agba no wo ya abrante nso wo koye no odi dwa koye ya maame no ka say the hospital fee and afi so akura ni dua sika wo charge nyina de ma boy no so tua ni nyina no to what mo wi su boy no ti aba na sama wo kan no say maame na say o person ne boy no be ware na so aye no kure pa maame no kure no wonka maame no na aka kyerɛ ne ba fi hɔ de 1% ne ba no bɛkɔ akɔ ware wɔ fi hɔ no na so 1% ne ba ne nana kora bi fi hɔ enti maame no deɛ kɔ aba ne ka nyina ne kora maame no yɛ wo nipa bɔne ni ankasa oyɛ nipa bɔne nti aboy no monye 10,000 fama no na agale tɛdeɛ ɔne papa ne munya na sɛ no ɔnkora nya na afɛ wɔ mu wɔn hwɛ nkora no aka sɛ ɔkɔ hwɛ no ɔkɔ abunu sama yi ɔkɔ hwɛ no ma na sama no na nya ne no bɛ no bɛ hu ɔhema nya me nka mo wa no mo ban wa amen onka won so pa na na mo go filling station wo maxima wo bie mo denden sanso na bi wo bo krom sister ma beauty wo bom so gate na fe tachiman sanko for radio 98.9 e wo takra day na fe Virginia USA Solar FM e wo dunkwa ono fi Amazing Grace supermarket okokobra agogo market of Brescia Italy na one enterprise wo say yes, PZ office on my affair denture mokobra born to be a winner. As a fitem next door fashion what up high na fe Master Augustine wo bomso gate Master Tola wo kodie chrome de diako come for notch anase for any midwife and ketu agent ye the master sonko kwa so sanso na bant majom race course jom afia ko bi jom swami jom krunum jom chase emedwe de fo nyina ye the master a taxi driver for nyina so yadamase Haxa mixture and Haxa capsules meko doctor house see and I'm into birthdays we say free muntam na menko doctor honum dia nane akos our Macv shop our Macula shopping mall akos your mom happy blessed birthday nyankopon won share pa no when you kese we free mama efe honum ya the birthday way amount sanso na Lady Reverend Matilda edu e champon ene eyewa woda Lady Reverend yeda wase na yesre nyankopon adom yeda awurade ase mawo sa na ese meka no yeda nyankopon ase ema wo nkwa se awurade abɔ wo nkwa ɛho ban pa sanso na Mrs Linda Aboa we teacher ɛwɔ ɛyɛ Fanchine Bra Basic School we efe Lady Reverend Dr. Ocheba for my happy blessed birthday Elder Justice Sam and your birthday my happy birthday nyankopon won shop big mama gift donko and a birthday we say amount your birthday is kakra beka yensa no Haxa mixture Haxa capsules doctor you have 10 minutes yankwe ayema ahefo na etifo na akwaba enfamra hack healthcare yakofa Haxa mixture and a Haxa capsules ediaba na edru brace dia eye Haxa apomden common ne wo babidi stomach ulcer yefunu kro yefunu keka stomach ulcer honkomo ene na wie ye ne wo babidi obefa your numbers no na wa frɛ sanse wo fra ye wo education and as addition bibra doctors no ebetimi ediama obi wo ho a ebia na afi na ulcer no kra no wo nam kwan so a wo babenya ebia na won so wanya
dada bia na won so symptoms ana say nsentwani a uhu no ya ma wadwen ayo se wanya ulcer na se wanya yare foforo bi ofre numbers na wa church said ye wo situation na said ye aten kan wote ewo oyem ana se wote wo nipadua nim no ache doctors no na yahwe na ya ma wo nchechre ene afutu e de afa ho na bibia nso atimi akokama ye numbers ni 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and a 0203 822 855 0203 822 855 na yebedi osa honkomo stomach ulcer yare no yare bia tem bia na mpempi nipa bebrebu o mani guso but yare ba kwa wan hwe betimi aduhunya ye pa enam se ekwan yare no efa so eba ene ekwan yare no efa so etena nipa so eche ene abobo die any how I the brain pan esopa na ene ye be some statistical makers analysis kakra the year 2015 stomach ulcer echi nipa worldwide according to the World Health Organization we are sikubata here ya pomoden so 2015 no nipa 87.4 million wiase and a stomach ulcer yare no etimi eche wo mo na out of 87.4 million no nipa ewu mu 267,500 and ewu as a result of stomach ulcer and a peptic ulcer disease no enti wa wutie ye emfa stomach ulcer eni agro yare a ebetimi ekun ebetimi de free ebe you are free at asefo asase so enti wutie na se wasase enya symptoms bi te se oyem ewowo wo de dwane to oyem ana oyem sanfro na oyem dwawo undi di ya na oyem wowo wetimi so omfe ne omfe na oboa no ehyehew edu ba bia obose uni appetite so obedidi udidi kakra bia se why fu wa men ewomu anu wachi bremo kase ne ya oya ene sa ne oman nyina no abomoden se obekọ apomodian so eye anase obekọ akọpẹ hasa mixture ene hasa capsules esan say stomach ulcer yare no yare a ehu paaye na ye Ghana the year 2020 nipa dodo a stomach ulcer etimi ko mo the year 2020 ewo Ghana ye maimu ha ya no 321 nipa 321 ena stomach ulcer ekun mo enti utie ya bomodin se wonye osase nya symptoms bi say stomach ulcer nko ade a hasa mixture and a hasa capsules and abekwa akope enam say draw we say no your body bibidro no time hama no den and ye de aye na ohwe aduro no na hosuo no haban mono light green and a sila kata aduro no so and I'll be bie and so we bie aduro no kokko red eno and a aduro no na hosuo eno no nti ukọ so kwakoto hasa mixture na wa hye me pa cho enso ama yen say na hosuo no haban munu eni no afedi kakra na say light green na ade kokko bi tale so eno na obi bie and so watimi abie aduro no so sa na tie wa wo Facebook ne de aduro no and that TV no so na that Facebook no so na me pa cho wo bo wani akohoma no na de bia ye ba ya ye ne udi nkomo ekwan ben na ulcer fa so ba ulcer yenim se aboa oye the most causative agent and I say aboa or the ulcer e ba ne fe ne Helicobacter pylori adodo na afre ni H pylori bacterial infection na aside eno ye wonioma ba ko mienu miense bi nso anipa yankasa na yetimi ema ulcer ne betena ye nso ebi ni say ye die aduane ho nte especially nnuane na ye wo kwan ho na sebe once na ba be sisi so no a doctors for any apomudin asoye for wiase ni na ye nhwemu ahunu say H pylori aboa no so timi ma H pylori aboa no betena nipa so pa no once na and I'm say sa mo no mo pe ba bi efi ewo enti sabi obi ko jane na gu ba bi gata bi a ewo ba bi a mu afi ho na sa mo no H pylori na Helicobacter pylori mo aneta wo enti say once na kokko sisi sa places ya na sa mia yi na so di besi aduane a udi so a
automatically di aduane na there is a greater propensity say and I say enya den kra so betimi anya H pylori and Helicobacter pylori aboa yi bi e wo system nim na say o sha se wo hu nsenchen ya me de atutu dwa ya eduro ne hasa mixture ne capsules and am set no na ye nananom no omunya yafunu keka yafunu kro ba omo so a na nnua ya noa ene e de agu bottles mo kama na ya ne hasa mixture ne capsules into all satan for do ba ko pe no eno ne hasa mixture and hasa capsules but modern say wo sha se u fili ana wo yam wo uni di ya na wo uni ade adwane to yam nso ana wo yam no eya wo ya but modern say bakakoto hasa mixture ne capsules ni bi me sa the number no atodwa biem no wa frɛ wo de frɛ sisi a number ni 0240 2383 10 0240 23 83 10 and 0203 822 855 0203 822 855 for number CCC awfra ombema wo akwanche bebre ye wonuane bi wo ha wodi a potential no betimi anya ulcer uta dia because the acidic content we duane ni no edoso nti abasa na ebetimi amwanya ulcer but modern say ofra ubebisa nsembisa ubebisa questions na afi nso ya provide answers enso edi amount esan say edro we ya edro eboa omo ulcer pa na yebebo adanse kakra ama yetie yes yebebo adanse kakra ama yetie Namesi yankano kwe haksa manom bako kwa me koji package no afini manom msuyenu bako ena tablet nso bako asa na ma start syrup nso bako papa kama papa kama kuna ne yama kuma ne bontente no namesi yankano kwe isi bibi 3, 4, 5 minutes. And you come to the Madrid no matter from time to time. With a senior Nhyira. Corona. Nami mintini nemu e kama chika say me bochimi tini eti minyani bebre tini papa watakrade oni eti ejoni nkama de mo namba maame na me frɛ o mana me bechi bi e wo Kumasi branch first day me no mojoni bi me yam started say o me nisani man within a few minutes na ya ona na metin me mwana minti na yo okay ma metin nante metin mama me no journey to so for be bosumeno enne metin di mako metin di bidi ani etua me na sisi metin di ahye enyeme me yem na yawo minti biomechika se edin ben ekọ ti ejoni de papa ejoni de aboni yo adofo me tokoko na mama mo bia so ate medi wa dance ya me se de bia se de mebo ne wo me tax ni ba bia de wa behu ya da so be ya do ni ya kama ya da yo so the number. Yeah, Nhyira. Amen. You. Bye. The person of plan want to see that you can do it right. The government said you can say a lot of right. Oh, it didn't come on, we don't get over Canada. That's I didn't share so much. None of our movie and your project. There will be a project to be answered. Yeah, your project to be answered. Okay, doctor, you're bringing to number. Na me fa baby I bonya bi atoni ntudwana. E ba cho wo Kumasi a PFA pharmacy e Waterfoni road. Wa wo Kumasi and it environs bia no. Ope bi eto aton akọ PFA pharmacy e
Tafonu Road on Sabeka bi na nso atimi atu akwakoton afei nso benya bi ewo Freddy Men's Herbal enso ewo KO okọ Freddy Men's Herbal okewa dodo bi a opese oto bi a on Sabeka obenya bi wo Rock Pillar enso ewo KO mepacha Danny Herbal Misty Herbal ewo Imrom okọ Ashtown na eye Danny Herbal and afei nso Colinac Herbal mepacha owo baby etese Eziama Odalo and so ho omeye opposite and Cobra West bank no kwa benya bi ato ho brekum for no wa utie en free brekum no kwa Clement Herbal e wo brekum abenya bi wa eye mumuni away and afi Ashaman a House of Drugs and Wodama Pharmacy Cape Coast eye Penal Herbal onya benya bi ho takrade for monko AA Mensa and say Charles and so e wo takrade me pacho emiamia aboboy ni na kwa obenya bi atimi ato okọ baby etese kaso a obenya bi e wo Card Pharmacy honso benya bi abomodin ato bomodin se obenya hasa mixture ene hasa capsules no osa no emfa ho ne bebia du akwakodu nya nom ya wei ebeyi osa na free ho obi obeka cho se osa ne aduru bia no boa osa du papa no ene hasa mixture ene hasa capsules. Your numbers no free 0240 238 310 0240 23 83 10 and after 0203 822 855 0203 822 855. Okay. Mommy, that's all right, Doctor. Yes, so you better that's the Pabusia and I no atiaye aha na ye do beti china and so ye dafo for Yakopon what they ebe drum ye into china da don't go pepe ye be share e wo bredjume die so midin e de Ohemaa Benewaa ye do munyina mo se madaji amonde ye ne atena no Yakopon onhwe ye nyina so madepa enchi ye yakram wante yen kabi mu yakram akosua fadia kan so so na yempon abusua. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, and I'm checking some from. Kaish, a soon top send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm here to me. And I'm over fast and miska. I didn't care what the cosi will be snowing per credit discount. Oh, you're the buy and so I'm here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About the mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once we download the app na 2 phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, and I'm checking some from. Kaish, a soon top send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm here to me. And I'm over fast and miska. I didn't care what the cosi will be snowing per credit discount. Oh, you're the buy and so I'm here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie.
enka chipra ka che offer say on download tap send so download tap send or send this come away e baba to say mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send